Çiçek çiçek nazlar çiçek 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 nazlar çiçek Nasibime ne bu ne yanev çiçek Nasibime ne bu ne yanev çiçek خوزیت دوت من بای اشتر پسمان بای گلا باخی من با بلبل و شیران با خوزیت دوت من بای اشتر پسمان بای گلا باخی من با بلبل و شیران با Çiçek çiçek nazlar çiçek 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 nazlar çiçek Nasibime ne bu ne yarev çiçek Nasibime ne bu ne yarev çiçek قربانا وبسني أوزالا قردني لمن خشك جياني نرقز وريحاني قربانا وبسني أوزالا قردني لمن خشك جياني نرقز وريحاني Çiçek çiçek nazlar çiçek 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 nazlar çiçek Nasibime ne bu ne yarev çiçek Nasibime ne bu ne yarev çiçek بدنگ امروله من از موزیک علی اکبر ارگون و سامی ارتن صباح بخیر روز باش تماشاوان نجام بخیر هاتم بر اکران TRT کردیه داویا هفته بهزه که تروتیجی دست بگیر ام بیجن ام گلکی باشن روشا و چوای هلبت نام برنامه ده به پیامی و ام ویناجی هیم ببین ام ایرو دیس سر مجارکه گلکی هجاب باخون ام بحث از زارو که خو پیش روز آخو بگن لورایدی دشنبه مکتب دبستان دست بدگن پکم چه بکن جبو کو زارو که ما خوانده کاری ما بهتر موتیواسیون آواز زیاده ببید درسی خونده باش ببین امی با سوانی که بگن هر همه با سوان خونده کاری کدی به کو کارنه من نه باش بین مالبات دوی چی بگن دیو باولی سر چی بسکنن جالیه درونیه ولی آن مکتبان کیجان بارده که ویسر ملی ماموستان و مالباتان یک بیگ می بحثا وانجی بکن ایرو مجارم ما گفت دبستانه هیام پرورده یا نو دست بیده که جبو همو خونده کاری ما جبو همو ماموسته ما و جبو همو مالباتان از بیجم بخیر و سلامت به انشالله خوش در باز بیل هیام جی امیل سروان بسکنن جغینی می بحثا شانویه بکن شانویا کردی به تایبتی می ویالی سرویالی بسکنن و جبو خونده کاری ما جیکی چاوا دکره هن خونده کاری ما ام بیجن یتنکی و geleki başında bir vardı malbat bina illa dvet bukhine bibet tiştekedin vak doktor vak mamuste le aliye ki hüner jihe me bahsa vanji bikin me vaneminin gelek heja hanel stüdyoya ama me vanel servan mesela hamiyam bisekinin beriyawe em bejin temaşevane me heja un parçayı ki bernamaya mene bir numaraya 0506 657 5362 und karışmire dise peyame xo heviye xo da xwaze xo unjmire benivisin emeji pirsek ve habe شما مستعمه بپرسین و دمی قطع ندن سکناندن میوانی خواب بدم ناساندن و بخیراتن جبو استرانی وز گلک سپاس دکم گلکی هجابو سپاس خوش امی بحثا آرام کلاوز بکن مگوت او کسی کو بحثا شانوی دکن نفسا آنگوازی بیجم آواهیا بگونهان یان گو ترکیه masumlar apartmanı nefsa امی به اسات او دنگی کنده بیسن اسات دماغو bu kurdi dağıbı اون merak کنه نفسا او آرام بگه او دنگ آرام بگه اون بخیراتن صاحب نافخیره دا بنون چوانم باشن ام باشم بدیتی نوام کیف خوش بون لورام دنگ و دبیسن
li helbette değil temaşavan merak dikin de hemi beşanda wisaye. Em keseki dibinin denk jî dibîsin lê gelo ew kiye. Em bêjin ew deng winin ne wisa? Belê ew deng ezim di avahiya bêgunahan da hem Esat hem kalê keçikê memduh bek ez deng didim wan û rêzefîlma dijî hebû ew jî taxa evîndara dûr da jî altan erkekdî navê aktor û rêzefîlmda navê Münîr min deng da wî jî Rastê Münîr Bek jî Muxtar Ehsan hebû. Helbet alî lêstikvaniyê da lêstikvanî ne tenê mere derkeve ser dikê an pêş kamerayê xeynî vana lêstikvaniyê ew jî yek jî wek ku wego dublajvaniyê mesela em tekst digirin û ekraneke biçûk heye wa belkî temaşevanê me nizanme dixwazim behsa wê jî bikim. Em ê berfirîl ser wê bisekinin helbet hûrgiliyan ez ê ji we pirsim dê mixwast ez bêjim ew deng winin yanî êdî me rûyê deng jî anî vir em bêjin ez mêvanê xwe bidim nasandin helbet em ê behsevan hûrgiliya bikin spas dikim ji we re Abdulbakî Yural ew jî mamoste ye û ji Cizîrê Heyavir di bi xêr hatî sersera serçavat hatî. مولا هوا خود خراب ده وجدي اون شانون باش ان شاء الله ام باشن مالا هم جزيره حتى بده سلام شاورتينينا سرسرا سرچاوا قالك تماشا هم هديكن انسان سير مديكن جي زحفن قالك هیچ برنامه جديكن هم باردكي كي فيدك باجي دگي تماشاوانا İnşallah bicin. Jibo xwendekaran ez sêvîdarim wî heyameke nû xweş dest pê bike em barê we jî giran bû em ê ji we pirsin. Hin gotine me gelek me hem hene me bêjî nexwe heskê hem aliye malbata ve hem aliye talaba ve hem aliye mamosta ve em ê hin gotine xweş bêjîne em jî sabırsızî iştevaliye xwe em li benda em bêjin rêza xwe newê de ez gelek spas dikim Vecdîn Çelik derûnî nasê pispor ez bêjim tu jî xêratî mamoste serçavat hatî yani jiyan gelekî giring lê derûnî jî ez bawerim wê jiyanê xweştir dike ne wisa? Belê tev de ji xwe jiyana me ser derûniyê sentenduristiyê bê tenduristî û bê derûnî nabe em ê înşallah bi ser derûniyê zaroka û derûniyê malbat em ê biaxivînin. İnşallah em bêjin belê helbet me behsevan mijara hemiyan bikin beriya wê kan binêrin perwerde me got heyama nû dest pê dike û xwendekarê me çi bikin malbat mamoste em hemê êdî em ê çi kîjan rêyê binêrin li gor çi tev bigerin em li wan binêrin paş em li vê derê sohbeta xwe berdewam bikin. Sala 2024 heyama duyema dibistanê dest pê dike. Di heyama duyem de xwendekar divê çawa tev bigerin. Taybetmendiyên xwendekarên dibistana seretayî dibistana navîn û lîseyî çi ne? Ji bo xwendekar ji dibistanê hez bikin divê çi bêkirin? Li dibistanan ji bo hesta hezkirinê bi pêş bikeve xebatên çawa tên kirin. Ji bo xwendekar hestê neteweyî û dînî di jiyana xwe de bikin rêber, divê mamoste, malbat û rêvebirên dibistanan çawa tev bigerin? Mamosteyên rêberiyê divê li dibistanan bi xwendekaran re çawa tev bigerin? Di heyama pêşî de xwendekarên dersên wan ên zayıf divê çi bikin? Xwendekarên serkeftî di heyama duyem de divê xebatên xwe çawa berdewam bikin? Bandora van encaman li ser xwendekaran derûniyeke çawa peyda dike? Rêberiya dibistanan di çi astê de ye? Li dibistanan ji bo xwendekar ji fêlê nebaş dûr bisekinin çi tê kirin? Têkiliya xwendina pirtûkan û serkeftina di dersan de çi ye? Xwendekar we çawa hînî xwendina pirtûkan bibin? Di serkeftina xwendekarekî de rola dêwbavan û malbatê çi ye? Bandora şert û mercên fizîkî ji bo xwendekarekî çi qas girîng in? Malbat ji bo xwendekarên xweş tiştê nebaş biparêzin divê çi bikin? Têkiliya malbatê û mamosteyan û dibistanê divê çawa be? Di perwerdeyê de rola drama û şanoyê çi ye? Xwendekarekî bixwaze bibe şanoger divê çi bike? Di perwerdeyê de ji bo mamosteyan şanogerî girîng e an na? Bersiva van pirsan û agahiyên hîn zêdetir di bernameya dawiya heftê de bi mêvanên pispor tê ser ekrana we. Belê me behsa xwendekarê xwe kir helbet me got heyama nû dest pê dike lê gelo çi bar dike ve ser aliyê mamosteyan ji bo xwendekarê me baştir bibin û bêtir motivasyona wa ji bo dersê wan zêde bibe digel ku gelek em bêjin tişt hene bala wa bela dikin wekî medya civakî wekî televizyona em bêjin wekî lîstikan êdî xwendekarê me çawa li gel vaqas tiştan bala xwe bidin ser dersan em ê behsa wan yekan bikin helbet careke dîz nimera me bêjim 0506 657 63 62 bibêhne
emre hûn dikarin ji me re binivîsin pirseka we hebe li ser ekranê jî nihayê û tê nîşandan ji bên emrê peyamê we ez li bendê me wê demê kerem bikin ez ê bi Abdulbakî Vural dest pê bikim bi destûra we wê mamoste carek dîwin bi xêr hatin ez bêjim heya manû dest pê dike û îşallah ji bo zarokê me xwendekarê me pêşeroja me wê baştir bibe lê ez vê bêjim em ê çawa bêtir bala we bikişînin ser dersan çawa bêtir em ê li mektebê wa zaroka bêlin ku motiveya wa zêdetir bibe بله اف تشتام نو سر بو خوی گلک تشتک مهمش جبو مالبات و جبو طلبا جی ل هنده چقله و هنا هنده زحفن ان شاء الله وقت ما تري بكم بخصه همياجي مدفم 2 saate me hene em binêrin یا مهم دوام رو بزنه که انت تشتا زحمت پشتی تعطیل هنگام چند مکتب دست بده کنه و ده سندروم گلک سخنتیلی هیا شو تعطیل مجی زحفن هم آرا تعطیل مهنه هم رسمی تعطیل مجی زحفن هم جی هر پشتی تعطیل که معلم زحمتی گلک مازن دکیشه چون هنگام دو تعطیل شویه مکتب خلاص هدی مکتب نینن پرورده خلاص دو به دسکینه yok kucar kedi ve nagerin نه وگرن ان پرسگرینگو مازن اوه لباس امجی هم اول ما مصطفى مالبات هن وظیفت که بین سرما یا اول از ولید کارم بجمه دوی دست بکن مکتب ده مالبات نف رخ طلبی بین رخ öğrenci بین حتی بچه مکتبی و سورج ده علماندن و سورج ده هنگا رخ به دفی به هنگی سخنتیه و علماندن کمتر ببینه معلم جی هنگا طلبه بینه دوی ولی سویو ایتم دست بکوی نه و که حچکو اول 6 هیوه درسی دادن ولی جهده دوام بکی هدی سویو ویجی پیشکی زیده بکنه هنگا دست بکوی اول دجی قرنه استاندنه قرنه خواستاندنه بلکی درس هنا نباش بین بلکی دویم بروب کاری فرصت که بده طلبی درس خواه باش بکی زیده بکی هنگا تو فرصت بدی اوجی بزانه که معلم پیشبرت ده فکری کی خود بیجه پیشبرت ده anlayışı ki هیا هنگی اوجی بهتر موتیواسیونی پروژی بلندو به به اینکادی هواجی هنگا دست بده که اول بخص موتیواسیونه که گلی کی فهمی جاته چونگو ان سخنتی ما یا مازن موتیواسیون طلبه هنگا ته مکتبه تلفن اینترنت بلکی bilgisayar تابلت تشتک حیات ما ده جه گلک مازن گرتیه راسته ایدی تکنولوژی گلکی جایی که مزن دگرش با خونده کرانجی ام بیجن وقت تعلقه که درد که پیشی همه نفسه بله نو کیش تو یک خواندوانجی ده باب خواندوانجی نو زارو که خوا هدی کرنا و پچکه پیشبر و در حد کرنا و یا نوا ماله دجی په تلفن خود که آوا کردن هدی تلفن نه که دست زارو که ده زارو نسکنه راسته پرورده جی نتشتک ولی ام بیجی خلاص نابه پیشیا مکتب اقول öncesi ticaret بجین دست بده که حتی بچه üniversiteci پرورده حیات مده yani ez باورم پرورده از جانی قد خلاص نابه بلکی وکی مکتب وک وقت حتی زانگی ام بیجم هنکی دقیقه لی جیانی ده هر تم پرورده هی نفسه aynen öyle bir ve vakti de جی هم مالبات نوا مسئله ده هم معلم هم هنگا uyarıcı امجراد بجینه هنگا زیده ببین تلفن uyarıcı که حوالتی uyarıcı که مثلا سخنتیه گلک مازن نوف طلبات چید بین افهمی اول یه پرورده پی ضراره ده بینه هیدی کماسیت کویه آراد کویه وقت کویه ام سروت شته هنه مبیش تالیش خوده هز بکی منو ولی زیده از رضا خواجی بشغلینم لی اما من از وی مالبات özellikle ve çtane şot xazım ad bejim زاروک دست بکوی مکتب ده دوی هون رخوابین هون حاکم پروگرام جیان واجی بین چندی دیچه مکتبه چندیش مکتبه درد که به هنگام مکتبه نه وقت مرو زاروک خوره وقت براندن زاروکا دوی پسکی قلیتلی به نه ام دیبا بوانه ام مجبوری شف هفره درازین ام مجبوری صبی هفره درابین بلکه ام مجبوری هفره خورنه دخوین اما وقت قلیته نه اوه دوی مرو بکاره حقیقتا حسو رامان واجی بستینه مرو بزانه که پسیکولوژیا چه خودم ما مستفاده خود هست که واجی بخصوص پسیکولوژی تازه بکی گرک مرو و حسیات و گلک اسپهی فیلم یعنی گرک به وزارو که خوره وقتی که به کالیته بفیده در باز کنه وسا ایرو مجارا ما ایرو ده وقت کالیته امی ولی بنده چیزگیک مازن بدینه خطک مازن بدینه چون گلک مهمه سه چهار لفظ مهنه
وقتی قلیته گلک مهمه ام زوری که خورا درباز بیکم سرف هیوز ام بحث عن شيء بكم بري وإذا ميز بري خب ما مستوجدين ما مستشى ما مستوى ما قلت بيم بالا زاروك زيادة بكم موتيفاسيون عواز زيادة بكم يكشي قلت دماج بتلانية ودقر وكو جنو مكتب خلاص بيا نو دست بيدك اف بسيكولوجيا كدرونيا كتشاوا يعني خوانده كارد كونه هست كتشاوا ام بيجن هشوراماني و تشاوا وصد دوام تك متكرنك بحث بسيكولوجيا بله هر سال مها ایلانده مالبات زاروک دست پی دکه پروردهیه دما کو دست پی کرن اف ساعتی وان هیه پیواجی اک وان هیه دکمن پیواجی اک ونی کی پلان پروگرام اک وان هیه اما بیجن سبیزو ساعت ششا دراده به تاشته دخون و دهرن مکتب دویج مکتب تن گوری ویا پلان پروگرام اک وان هیه پارگل اک وان هیه جبر و علیه ده مثلا شف ده به ساعت نه یان جیده و دکمن گوری ویا تندرستی خو و درونی خو دکن سیستم کی دکن پارگل کی یعنی جیانا وان تفده ونی دبه اما دما کو کتم بتلانی ایجاد دبیجن قیم سربست امکانم هر تشتی بکن جبر و علیه ده مثلا خوارن و خوارنا وان و کتنا وان هر تشتی وان تفده تفله دکن چا کو مثلا ساعت به 10 11 12 فیلم سیر دکن تماشا دکن پاور مالباتره ایجا خوارنو و خوارنا وان دو گهر ام ببیج چای و قهوه و دخون ساعت ده ها ده 11 ده به چاقه تف ده تندرستی وان خراب ده بیج خی اف و هر تم و بتلانیه ای بردوام بکن ایجا چا کو مکتب و بو و چاقه جی چد به پواژی تاثیر نباشت به یعنی تندرستی وان خراب ده يعني او دبيجن قيوي هر تمسوك بتلاني بردوام كي نوسا بردوام ناكوني او شخو دبيجن قي مالباتو زاروك دبيجن قي بردوام دك غوري ويا مثلا دهرن شخور دگرن دخونو و دخونو دخوینن دبیجن ام سربست جخو ام آزادی جبر و آزادی جی امکان هر تشتی بکن چا کو زاروک ام بيجي هين يا شوان چوك بو يانجي مزن به فرناكه و هر تشت بده وان تو وقت بده دسته وان تو تکنولوژی بده دسته وان تلفن و تابلت بده دسته وان تو هر تم بيجي وانا ايتي اف وقت ايتي تو بطلانيه دی و چاغه ونی بردوام بک جبر و علیجی تندرستی وان درونی وان ای خراب از باور مثلا گرک مالبات هر تم بالا خو بدن ویا و دقت بکن اف بطلانی هر تم بردوام ناکه مکتب هی او دست به بکن مکتب محاسبات دی پنج دوشمه دست به بکن جبر و علی ده گرک دقت بکن بطلانی هر تم بردوام ناکه خوارن و خوارنا خو گرک دقت بکن چاکو ساعت شده و دکوین یا ساعت شده راد بن گرک ویا دقت بکن گرک مثلا تکلیه خون دقت بکن یعنی از باورم بطلانی هی اما بطلانی زیادتر نه سربست بین نه آزادی یعنی جبر گرک دقت بکن یعنی هموش بو همه انسان نفسه ما مستدر باس داره مثلا ام بخوش دیچن بطلانی دهروجان و دگرن یا ام دی بیچ قص بطلان خوش بو هم هینی کار دبن نفسه و جزاروک هین خرابتر yani belki dise emem kurala nastikin em rizika nastikin zaroka hayatı hini ve pergale bike per zahmet tabi yani batlanaya navberi de bitaybetiş ber kuki kurtel goriya havini u sare jini karn herna batlanaya ji malbat bula çabikin ji boku ev derunya ve ev pergala ve kharane bij bo zarokan yani az kanım peşvazi tişteki veni bir bejim saat haftada radibun bira batlaniye de jidî saat haftada rabin ve yek خوارن و خوارنا خو ام ببیجن چه دو خوارن تاشته ده مثلا هیلامه ده مثلا هیلامه ده işte چه دو خون گوشت موش دو خون تشتیونی تاشته دو خون وانا دور وکی گلک جارا ام کرمانش قلیه حز دکن از باور من خوارنی گرام ده تاشته دو خون پنیر زیتون تشته زیتر وان راحتسız نک بلا بخون بلم و شف ساعت نهاد و ده کevin gerek dise saat نهاد بکن yani rutina خو تو جار خرا نکن ام هرتم انسان مزه جوانی دبه انسان چوک جی فرنا کزاروک جوانی چاکو او روتین خراب جیانا مرت هفده خراب بن و برا دقت بکه و بو خشکی به هفدره با اخوین تکلیه خو دقت بکه یعنی مثلا هنک زاروکان قارنه وان نباش هاتن هنک زاروکان قارنه وان باش هاتی برا بو خشکی با اخوین به هفره گوری امپاتی حرکت بکن و زیادتر نبیجه مثلا اف بطلانیه و حیا سونه بردوام بکه برا و علیه ننرم مثلا میوانا برا دقت بکن میوان زیادتر وکی زاروک دکوین ازمونه جبر و علیه ده و بطلانیه جوان را فرصت دکه
ev fırsatı çi bike gerek ev fırsatı gori xwe mesela çareserkirin bike em bibêjin Kemasiyê xwe tamam. kemasiyê xwe tamam bike dersê wî ne baş bû bira baş bike testo envanterê xwe binere esas vê betlaniyê yani ne betlaniyê em gorî qafê xwe vekevû rabe bigere ne wiya ez vê aliyê dilê nanerim ez dibêjim ki ev fırsatek e yani fırsatek çawa ye gerek bînim berçavê xwe gero kemasiyê min di ku de ye ev kemasiyê xwe ez karim çawa tamam bikim ji ber vê aliyê de gerek malbat lê binere zarok lê binere û gorî wiya ji xwe çareserkirin bike plan programê xwe gorî wiya çê bike em bibêjin 5 heb dersê min hebû ev 5 heb dersê min de kemasî li ku de hebû gerek wiya tespît bikin û gorî wiya her mesela ser wî dersî gorî wiya bişixulu her kursên taybet yan jî kursên şaredariyê yani gorî wiya xwe tamam bike hema ez bawerim pêşiyê de betlaniyê gerek binerin bibêjin ki ev betlanî ji me re fırsat e ji bo ku em hevdû hîn zêtir nas bike tekiliyê xwe hîn baş bike hîn bîna xwe bide hîn bişixulu û hîn jî plan programê xwe çê bike û hîn jî ser kemasiyê xwe binere ser kemasiyê xwe bisekine Yani ne wextekî em bêjin wek vala derbaskî bi qalîte derbaskî me basa qalîteyê kir wextekî ku em bêjin kemasiyê xwe tamam bike ne wisa? Belê ya însan ji xwe tev de her tim çawa ku hat dunyayê di şerekî de yî çawa ku mir jî nêzîkî mir jî mesela çawa ku mir wê çaxê dîse tev de di şerê de yî bira tu car vêya ji bîr nekin yani her tim jiyana me re tev de bi plan program de berdewam dike tev de pêvajiyek wenî ye yani tatil yan jî betlaniyek tiştekî wenî tune ye em karin cana bîna xwe bide û dîsa berdewam bike ji bo kî hêşê me re wericî ji bo kî mesela derûniyê me re hîn baş be ji bo kî tenduristiyê me re hîn baş be ji bo kî me re hîn zelal binerin betlanî ji bo viyayî ne betlanî ji bo işte ez vekevim heya sibê vekevim heya işte filma temaşa bikim yani û heya sonê jî azadî bi tiştekî wenî tune yî ez dibêjim yani ev fırsateke gorî fırsatê lê binerin plan programê xwe çê bikin û ser kemasiyê xwe bisekinin hev di baş binerin û tekiliyê xwe baş bikin yani belkî kemasî hebe ser vê kemasiyê te nekir hêrs bibe yan jî bixeyidin tiştê wenî nabe ji xwe ê çû derbas bû ê çû derbas bû jî em nikan bînin hema em kanin tamîr bikin Rast e em dikarin tamam bikin ji bo vêya ji bîr nekin yani Belê ez ê berê xwe bidim me basa bêjin şanoyê kir ez wisa bipirsim wê demê ji we can û ceger de wek karaktera reşo hûn lîstin di hêvî de dîsa hûn lîstin em bêjin û bi deng jî ji xwe me bas kir me got ê sat mem doh divan de jî dengê we me bîst lê em aliyê wê taybet merak dikin mesela te dî di her kesê li ber ekrana insan dibe jiyana wê taybet çawa ye wê de em bêjin aram qilavuz kî ye Belê aram qilavuz ez im Evet pirseke pirzelan çêwan bêjin biz bêjim aram qilavuz ez ji farqînê me Xwedê min farqînê da dunê li wê ez mezin bûm dûr em derbasê Amedê bûn jiyana min wir dest pê kir dûre ez bi lêstikvaniyê bi şanoyê re ez şaredariya Amedê a mezin li wir we dest pê kir yani gava yekem li wir mavêt ew jî yani çawa bêjim bi rastî ez biborin ez bi xeletî bûm lêstikvan بغلتي يعني بغلتي ez bûm lêstikvan دراستي de وچ دخواست rastiyê de mesela min digot ez dixwazim bibim mamoste ama klasik malbatên Kurda zarok wa doktor avukat mamoste nimsa ez wê gavê şaredariya Sûriyê hebû ez dûr da dixebitîm haya min şanoyê tune yani heta wê gavê jî belkî ez dicar çûme lêstikê şanoyê hew qas rojek alîkarê ew başkan Gazî Mikir got me lîsteyê nêrtiye got te lîste xelas kiriye got li vir şanoya me heye koma şanoya me heye got tu dikarî bibî lêstikvan min jî min dîj devêm derken min got erê ez dikarim bibim bêhemdî we Gazî alîkarê xwe kir got vî hevalî bibe cem wan bêje ev şanogere ez çûm li ser derî dinivîstiye ez qet ji bîr nakim digot prova heye nekevin hundir cem min derî xist derhêner derî vekir got keremke got min ji wera lêstikvan anî li min hêrt got tuyî min got tu lêstikvanî min got na ez barım salten nêriye qeyî bite bawer nebûye na min bawer nebûye got tu lêstikvanî min got na got tu dikarî bikî ji xwe micarekî gotibe ere ya min got erê ez dikarim bikim demek ew qabiliyet bu re hebûye
والله درباسی هندر بوم Cesaret çi tişteke giringe. نانم جسارت کر نزد ده کس زلاتر هبون او پروا وان هبو و گاوی لیستگا او لیستن یا ویکتور هوگو سفیلر پروا وی چت کرن رول سرکه ناوی وی جان والجان بو حوال کی سعید ناوی او دلیسته او لعرده tabii ki sahne ki ev ke bu dugo nan yani nan bu hem xwe hem xoşku birayê wî birşî mabûn nan dixwaz ji gel got tutkarî wek vî havalê bikî min dilê xwe da min got çû ji me Ez ê çawa bikim gelo neyse. Tabii mecarekî gotiye erê nabem bêjina min got ez dikarim got Tekrar gava paş de jî babişe neyse. na nabe êdî min gotiye Edi erê tamam. Edi te bu işano ger. ez rûniştim ki nakin deng ji min der nakeve yani tişekî zahmet da yani sab bînim ber çavê xwe ez herkes min temaşe dike yani lêstivaniye ez zanim çi ama ew ez nizanim alîkar da ez nizanim çi neyse min got nan got ev çi ye Nan. min got nan got wiha nabe çima Denk jî dernakeve. got ya got xuşku birayê te birçîne tu birçî beçare enzam çi got mirovekî wisa beçare wiha deng ji dertê min got nan dîsa nebû هوای خود از ایده اک بوم من خواست از جوی اوی درکم من نکو با چابجم yeteneğe Yani belki tefedi dikir gelo. نام فدی نت کر سا yani تشکی کمر نظام به چبکه زحمت ده نظام عربی باجو تو هر سر عربی زحمت یک ده تفسیر است. دنگ من درکت مگو نان در هنر گو İdare bu. neyse az را بوم پیا و تکستان من سناریو گو تیوی روله بخوینی از جبر بکه مجبر کر و روژا پرومیر هات درکتن سر دیکا شانوی والله من belki masi şeker ama belki Ali tecrübeli kemasiye mi bu mesela Ali jverkirna replika و tişeku mamostaj muhast min hami anici leistigvani wa da speaker başta da speaker ya az her gavd vejin başa min ve gavem gotiye ere min cesaret kiriyem gotiye ere azana az memnunum Yani te binan dest bekir. Nahaj tnane evet xwez ba. saat xoş Neyse. والله Em musabbeji. خوش به من وا دست به لیستگوانی کر هلبت دوره منك ريزا فيلم تركي دا قناه ترك تز لیستم mesela sırada az لیستم 6-7 bölüm vazgeç gönlüm ha bu arka sokaklar yekte reza filmi edici. Ha to reza filmi navdar da jit listiye yani. Az listim Şu Kurdiye jin navdarın helbetli. tabii. Em bejin. Nam bahsa Türkiye kinci bölüm ben navdar. Ne mukabla dere xone gre ez jiber ve bejin. O hin filmi sinemada jî min rola girt mesela ev qasî bere ve emrolar rağmen sohbet kir. من دیت من جیگرت و پرسه بود دور دا من جیگرت. Rasta filmi min dit şi geleki denk ve danosa. Filme ki baş bu yani hoş. نه نمیجی پرژه حس کر. و وکیدن دوره پیواژا TRT کردی دست بکر اول به دوبلاژ دست بکر. دوره رزه فیلم جانو جگر درکت. و دوره جان هبو. Ya Erdem Mardin'i evcid leysi. Janji binavu denk bu. Ez barım gerek tesir liser millet şikri yani. Valla gerek tesir liser temaşevanan şey bu. Ez durda ez zilameki kujer bum. Ki dağıt bermen muan infaz. Da ev qas be vicdan bu yidurda. Yani hiç karakter eter hem de bejim bu bora. Leystikvani ve mesela Canu Ceger'de ez raşo bum. Hatta Cumhuriyet Gotun Sercinik. Falan bivan. Durda ez bum yekidin. Yani jiyancı bu haya brasti yani از جانات بیش مثلا جیانات دنیجی دکه اوجی دکه صحنه کیم جار جارا دوی مرو یعنی بکنه مرو کومیک به آن جارنا درام تشتی دراماتیک تی بیجی یانت تری مرد که بینک اوا تبصق و حشک نشان ندی بلکی تبصر نکوی yani دهن جاده حوجت دهن جادت اوای دهن جادت اوای دهن جادت دگوهره yani şu لیستیکوانی yani jiyan bixwe mesela mamoste yan te tiştekî dixwînî tu rolekî tê bileyzî dibe helevî dînê bileyze tu wî dînê çawa dileyzî mesela tu lê temaşe dikî dîn çawa hereket dike awa dike wiha dike yê dîn wiha difikirin yan hereketê wan tevgerê wan wiha ye pergalê wan wiha ye di serê xwe da tu ew dikî helbet Dîsa te jiyanê wê digire newsa yani yani tu wêna kopî dike ez bêjim. Tabii, Tu wêna taklit dike. Şo lêstikvan ew e meriv li jiyanê û li mirova binêre tê wan bikî çawa bêjim wek depo wek banka mejiyê xwe da di Evet dilê xwe rojeke da lazım bibe. saet xweş tê wan hemiya tê
dibira xuda beyli em bejin roleki din işlere derket de biji ha vallahi din bimin vaha dileyze de derkevi bileyzi tabi rolay binici an em bejin roleki doktor roleki mamoste işlerat tabi depo he ya tecrübe ekutki yani şu Tecrübtine. yani lestikvani hatta çabete vekribe ev devam ki yani Ez barım çavderi de bir de gelek giringene mesela mesela hencerament bejin ya istikvani baş una başyan evrol pir baş pekani yedi pekani çavderi lur gelek dike Tabii, ve elbet. devrede de çıkas baş çavderi kiribe tabi Avkas çavderi başı. u mesela em bejin pratika çavderi evet rast mesela ana gotnek edibi nerin u ditin ne vekeve rast mesela nekene dinerin nekene dibinin gavadnerin tişi dibinin rast mesela çava bejim tişeki hurgriye ke pir mühime giringene İca leystikvani jwa tamam Xeyni leystikvana mesela em li bir belki nezde deh kesin herkes illaki li tişekî dinêre ama ew derîn ew tişê gava ku dalî huner dat tu weynî ser dike bi rastî jî ne hêsane gere meriv ew jî tişekî dixwaze ew jî perwerdeyî dixwaze ew jî yani gelek xebat dixwaze û Rêzgî pratik jî ve, dixwaze hêdî mesela miqaskî berin behsa leystikvanê xwe yekem kir ez anaha ew kesê wê gavê û anaha nava me de pir ferq heye çima tecrübe Ter tişî tu diceribînî her carê Dışarıya xwe dibînî rastiya xwe dibînî jorda diçî ev şo leystikvaniya baş li gor min wek matematîkê çawa em dibêjin matematik bêdawî ye leystikvanî jî wisa ye yê baş hene yê herî baş hene yê herî baş hene yê herî ewa devam dike dawiya yani perverde ya ve naqadine na na xelas nabe na Da esas seviyede mamstum peyvata biri Gelem demam lebnerin em insan hemen ne vek listikvani kin helbet vakta got eko perverde bir serxis belki bir işi vek kareki dike iro ez li bir peşkeşvanım li mali dayıkekim hoşkekim nefsa ez bejim li derve ez şxor digerim yani her insan ki roleke var her ceki diguheret de got ya jiyan veket dikekiye tane belki bir kabiliyet xo fark bakın yani şu vek perverde ya ve bistinin beter bir ser bakın sa tahmin tkun sayın bejin ana saat xoş aynı wahaya yani swazın ve bejim baş ejit mesela yani çandı hönder ne ilaç bu leystikvaniye ji bu ez bejim ji bu heykel ji bu resim yani ev şu tev bevane Rasa peve girer. her tiş nav hev denetini kari wan jav qatini wek neynuku Elbet. u goştin mesela bir resim hüner tüne be sinema işine be şano işine be heykelci işine bu yedinci tüne yani Be stranjitine ne mesela, bistikdin elbet. ama stranke godarip kin inşallah. Emrullah tüne belbir yani havale me müzisyen tüne bin nesa Neyse hünera ez barım hünera her hoş müzik Vallahi, mamusta. vallahi. Debe kuşanoji ez gelek je hazdikim ne müzik şey dire insana hoş ki. Rast, evet. Am müzik ke godarip kin naberiyem bidnede tamaşavan me edi vaqt şiar buni ez bavarım hava her çıqas sara ve naxwazin jinav cader kebin edawiya hafte de speaker mevane me geleki hejane am müzik ke denge bilin bikin denge televizyonu be müzik ke hoş bidenge Emrullah Manaz emni bir sohbet ağa devam ettik. بحر بپلنابه کانی بیافنابه بحر بپلنابه کانی بیافنابه دلدار به دوست نابه مرا به درد نابه مرا به درد نابه مرا به درد نابه دلدار به دوست نابه مرا به درد نابه مرا به درد نابه مرا به درد نابه
شفرا رشته بای زوستم بهارته بای شفرا رشته بای زوستم بهارته شونا توب سمبلته بر زور تب گرته بر زور تب گرته بر زور تب گرته شونا توب سمبلته بر زور تب گرته 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 ساعت خوش دنگه تر دنیا به چقدر سترانه که به معنی تگوت بر زوره جی خوشی تیز بارم تمامی معنی دگوت تجی هنرمنده کم بیجم اگوت یا موزیک جی هنره به سر موزیک از بیجم چند گوتنا تتکارش مر بیجم یعنی جی سر هنر از وسا بیجم بچاوته یه وقت هنر هزه کی سر هنر دکارم که گنال تخوزی بیجم لهنر قاس که برای ماموستاج گوت یا گوتشته کی و کپیایی او گوتنا کی آریستوژی سر هنر شاخ خبر ده فیلوزوفکی دبی شو هنر میمتیکه یعنی سر یونان kavramak Yunan'ı mimetik yani mimetik Türkiye'yi kopya işi. Yani hemi hüner çaak despedike kopyayı. Duvida dinava xoda çteki dine çedike ya mazındı be. Yani ser hüneri merif tkare çteki yava beje o mamusta kaskınacı goya ditinu o famkirin ya da ditinu da edini çibu mamusta go. Meyzandunu ditine varım. Netçteki bakar. Yani Muhammed le meyzenin ya dinerin le herkes hemen tişti nabine mi? Rast yani mesela John Berger evji Portugal gelserin insan hiç navi Portugal'ı ditine. Yani evji müsaade beje be her dönemek ya. Tişteki de famkirin tişteki per fiziksel ve mekanike yani tüdürenin tişteki somutayı karşıta avha ama tişteki de mana bibini tişteki dine işte hünerci tişteki hüner lor dert kebet yani ev kesin ku cuda dibinin hüner bakın bejin hünermen dert kebin peşiyama ama inşallah bahsa hüneri bugün lez biçend peyama berdawam bugün ez var mir iroji cizire gelek mesajatne ekuşiyar bune ul ser taşten ejmere peyami hoş nivîsandine ez biçend peyama berdawam bugün roj baş rahaye Mehmet Tuncel Şandiye gotiya roj baş were ser çava iro dibêje em xemgîn dewra naseka vefat kiriye rahma xwedê lê be inşallah te her time bitene nailê em jî bêjin بدعای خو ام لبا و بن خود جواب که بوشت انشالله ام بردوام بکن جزیره سلاورز گوتنا جوره همه میوانه تر به تایبتی گوتی جکریوی من باقی خجاره سلاوا دشین مو ایکون جزیره گوتیه موسی ما موسی هزانه او قنجه خود بجنا از بار علی کویش هنری هی وسا قیاده که امش آرام خجا بپرسن کار کدی اون اول داخفت مخورتی خود دیگه از خانه که من قبا وده در حق هم شان ده هم در حق صنعت دجی موزیکی دجی هن فکر مجی هن مجی پرورده ده جه گلک مهم دیگه اصلا راستش خو همه بور بگری بدین نه یا صراحه نه قد سرا لورتونه کی گوتنه که خوش بشه مهل بد پیو بدین وش خو ارمان جما کو ملت مجه سوده ور بگری ان شاء الله بیجن دنگ بیج مره نویساندی ببوره سلاف گوتی خوشکا ادیبه جوره همه تماشاوانه وره دنگ بیج حکمت از بیجم هر تم اوجج مره پیام دشینه امتن دستته تجی گلک جاره بویا میوانه ما سر جواز بیجم دیسه جزیره محمود جانورو شاندیه گوتی از گلک سلاوا دشینم جزیره ره و ج ماموستا باکره اول جزیره گلکی تین اسکر نمجه حسکن گوتیه از نظرم ادی کایرو می علی جزیره آن هر دو ماموستا مش دیاربکرینه ها دیاربکری لکو درینه نظرم پیام دیاربکریا امی بنرین کاکی بهتر بشینه دیسه جزیره گلک سلاوات نج ماموستا باکره سلاوی و حمیال سر چاوا جسلوپی و جاراتیش ته اکیبا ترته کردیره گوتیم گلک سلاوا دشینن جبو میوانه ته حمیانجی ام گلکی سلاوی خود دشینن و اندکارنج باقی خوجا بپرسن روز عاول جبو زارو که ما بهتر موتیوه ببین و ج تکنولوژی هم هنگی وادور بخونم چه بکن گوتیه
هذا بله. كرم كوجه فرشوي علي هات بلا شوي دبا مجرى بدينا لي بيشوي هن قلتني مهم هنام بيجينا در حق بده بيجينا ما بين كودي دست بي كده بخصم مالبات كير ما قول جالك مالبات وظيفك مهم تكفي عالیه و لباس همه کسی دوی زارو کی باش بن هو توش دکتر کی پرسی وی دکتری دوی ناف همه دکترها دا عن باش هری باش او به راسته توش مهندس کی پرسی دوی عن مهندس باش او به بلکه توش معلم کی پرسی دوی عن معلم باش ناف دا او به لی توش ده بابا پرسی دوی زارو کی واش و چیتر بن راسته ده باب الله دخوازی کی یا هو له قاعده كل بيش من نفس زارو شو چیتر بن دوی شو چیتر بن هو اف تشتی گلک مهمه اما داخازی تنه تری ناکی دوی هن خبات جی سر هبن دوی هن شغل جی سر هبن ما بخصا وقتی قلیتری مگود دوی روزارو که خورا در باز بکی تعطیل جی باطل بینی جی همین نوک هفدونه یا هاوینه گلک مازنه جی جدایه یا تدید نقب ده جی کرنه سه یک یا نیوی ده یک یا چیرک و ده جی یک هر یکی هفتی دیگه ما نيسان ده جهه نفسه نیسان ده که قاسم ده که شباط ده هه هاوین جی هه یعنی زحف بیه بتمنى زياده بويا يعني گلک بلاف بیه هر طلبه ده چه سری ده موتیواسیون دی نو دست بده که اینکه تو سری دست بده که زحمت و تعب تو سری ده بینی جار که هی و اول تو تعب ده بینی و که دید که رز كده كيف دوزان كده ولا دتش دتش اللي هنقا بطل بيني تعطيل دي كيف نقب ده في جوه هم علم هم مكتب هم ملبط همي هفردي صبي سخنتيات كيشنا وقت قليتالي ده شو پرورده ده برنامج هيا ما مستبخسي جور ساعات هفته ده چه مكتب مثلا ايفوريته ده برنامج نعين جيبه دوی باطل بینه داشتی پروگرامی که هبه یعنی مثلا ام بیجی ام هوا ام همی وده دانه هفدو اصلا هوا گلیک تشتی گلیک سپاهیچه مبار رد کرد اف رزوله چه به هم شانو هیا هم موزیک هیا هم پسیکولوژی هیا هم پرورده هیا مثلا اف همی دوی بشغلاندن باطل بینه داشتی ام نه مال داشتی ما پیش که آخفت یه قولی سیده خودش ورازی به مسحبتی خوش ورازی گرد مثلا باطلبینه ده چند جا هفرت چون تیاترو کی تیاترو نه چه بی ام بجی جه لهی تیاترو نه چند جا هفرت چون گوهداری موزیکی بکن یعنی چند جا هفرت رنشتن کارین صحبت کی بکن یا مجبوری نته ده یعنی هن ایش تو تلفن بدی زارو که خودتو ایش که بجی آخفتنک مجبوریه نه شانو بشغلاندن پرورده ده کی نه پیشدچونا پرورده ده افیا جه گلک مهم دگیره معلم جی پی یعنی ما مستجی هنگو جیانا خود حرکت دکینه aslında گوتنی تقلید میمسیز شویدتی aslında همیشه تقلید ان معلم باش کی به همیشه خود تخی تقلید ویده هنگو دیباب هنگو طلبه همی فکر ان یا باش کیش کش خورا وجه بگیره هنگی اد بیجیم که پرسگری که ما کمتر بن ام نه تو بیجی وقت قلیتالی نه تو زارو کی مال مفقد کچ کو کی میجی هيا از بده سلاوی شو راجی دشینم نوی کچم کسروانه کسروان چخواست نوی که خوشه نوی کوره میجی علی شیره علی شیر خدا آب نوی آمزم اوجی متماشا دکینه اوجی گله هیجانینه یا جورا مجی یا کمین هم سر تلویزیونه بلکه هم چوبین کنفرانس پیشبر طلبه پیشبر ولی ام گلکش تقلیدی تلویزیونگری از بارم پیچه که جدایی نوسا پشتی مرو و ارتام دبینه مرو اتمسفر هنه گلک جدایی خودش ولازم همیشه دو گرمترن گله قدر ماجی گرتن ل ام ببینم سر چه از بجم اگر مالات ده پرسگری که هبه ایرو از کچا خو پرورده ده و جیان و بخوادجی از غلطی که ببینم از پرا دیرک با آخوم از جرا بجمع بلکی تبکیه بلکی تبکیه ندم کیف وید چه لباس تو اول گهداری و بکی در حقا کیماسیا خواده تو گهداری و بکی ممالش خوره کنجگی چکریه منو و کریه konuşma köşesi. Der konuşka akıftını, amşvara diçi vede. Hengam diçi vedeci aslında evci bir çeşitli geçişler oluyor. Yani evci bu zarokan brasti ve tişteki başına, tişteki kubu kaze bağığı ve amşvara diçi vede adbejim o avul.
که بیجه چی کماسیه متدیتیه از اول دهیل چون گوتش تا ببه بیجم دفع اول او راحتیه خوارا ببینه بیجه هلبت وکیل بیجه بابا تاوی رو جه افتش تا هنگو اد بیجم او هوله بیا چیتر بی وکی یه دیته تشکیت بیجه سرا دیگه من او سرا گها من او جیوی خواه راحت کرد او تشتا کماسیه حمیت کار نجرا بیجم پیش شارو قرنه ناچه سری تشت راستش من ناف مولدم علمی نواله ام ولی پیش که دنگ آنها خاصه وقو افشا کردن حال و تماشا دکن بله و گوت یا پیشی از دوان گهداری دکن از گهداری و دکن نه تو مساعده ندی آن پیش برخوا راسته او بیجه مثلا صنفه ده جوالیه تو از ما مستم از معلم صنفه ده بلکی قرال صنفه پیش که جدانه سو پنج طلبه صنفه ده نه بلکی تو نکاری همیو هفره بهلی بشتغلنا هن قرال دویتو دانی لی تو چقا گوهداری وی بکی تو تکاری بهتر گوتنه خب بیجی راسته بخوا باوری از زاروکاش زیاده دبینه بسا یعنی özgüven هم بیش تشتیک مهمه شخوا پرسگری که کیو مایا ام خاتک دیدانی بنده یک اوا özgüvene یک جی اوا و وقتی قالیتالی و özgüven نو وقتی قالیتالی اوا تو زارو که خوا تو چوی تشخوار جهک چکیریه تا حرامک چکیریه تو تکاری شخوار نوه تو بکی چه نمهمه راسته تو گهداری بی بکی تو بهلی او بشتغله تو تکاری کماسی خواجی دبینی هلبت پیشبر مالبات خود یعنی پیرکا تاجی دشتغله فکر خود بیجه تو بیجه حقیقتا بلکه دمکی هکره سه ام چارین هر سه بیجن می کماسی که تا هیا عین در دمکی هیا demek lor şaşıyor ki دوی هیا دوی اول ایتم دجی دبیجینه گری دونید düzelt یعنی نه دوی شونده تو بچی او خطای تکری تو خطای خوا راست بکی که حتی پیش برتر او خطا جار گینه پیش برتر یعنی ما مستبخصا پسیکولوژی ده بخصا یکی مثلا هگر سیستم امدادینین düzeni چه خرابه که یعنی سیستم پرورده گلک گرنگه یعنی گلک تبلیغه وجه aslında ama vazife me gelek rahatın. Çünkü tikez ne becete matematiki nişa zor ki xwa bike. Tikez ne becete dil bilgisiye de ko sınavda af soru hani derke ve nişe bike. Becete ki jera اول alan ki jera cehke hazır bike pulop kore derse xwa bişole. Jera program keji çeke böyle o programı tuji hakim bi ya bu kar beli görüyor biçeli görüyor rezikane evet devet tu samimici persovi biki yani çatı biçi persovi biki devet naqaba tu معلمي خوش bi de takip ayı bikene gelek mühime takip yassı ya binoji çeji be ne perverde jiyane de takip persgeri ka خلاص diki kem diki engo tu takip biki canavalej bertiştik tnejim ru جیان خود مثل پیشبر زارو که خود پیشبر حوال خود پیشبر مالبات خود جی مرو جانا جبر تشتیک نخوا بلکه عاجز دکی حال بکی aslında تو مرو تعقیب بکی سخنتی که ماسیجی گلی کم دبن بیده ام احلاقی که مایه هوله هیا ام انسونه دبیجن اول چهار هیوه درسا خواد بینه چهار هیوه دکیوه دیازلی یاده معلمه بلکه نوت davranış notu ویژی حرکت ویژی گروه معلم ویژی دو نوتا داده دجا سجا toplantıya malbata civan hoji çedbe em naçi yek jva be roja qarne em vedki qarne em gura ve hareketdeki aslında heger peşya sınava tu çubi pişti sınava tu çubi tu cevina malbata de çubi da persibe ta persibe yaku ne mümküne او sorunu ansun tut bini qase ve sıkıntı çebin. Belki amka bu bore az fazla deverde tiştek bejim yani xalatiye bet tutkari rast ki elbet. Estağfurullah. Ha lgor min et bejim mesela devbave xondevana zaruya elbim gavaku pevistu deve gerek fedinekin u jma muste bepirsin bejim ma muste kemasiye meheye tijmera çi peş niyardı ki. Böyle. nasıl من اجي او بقوطه يعني ام تكرمجن او قرنه هنا كيجي قرنه مال باطنه نفسه يعني دراسته mesela az jver az jahamu de bavarat bejim bela av şura ak nebin yani pırs ne aybe ne tiştekiye mer tiştekini zaben ne zaben yani خلاص ام حميد تشتي نظانين
ایرو از معلمم از در حق شانوی ده بلکی فکر من بیلگیوم کم به دوام رو بپرسه نهود درس یا ماتماتیک کم به یا ده işte سر نکت به ماتماتیکی ده و که خود مامستا گویی تو بچیش معلم ماتماتیک پرسی تو بچی درس ماتماتیک تکریش معلم موزیک بپرسی نه او گلک işte مهمه او یا هوا بخشی کری دویت sonuçta نه زارو که مرو سر حمید işte مرو رایوه مثلا از بخش خواب بکم یک بیجم کام افتا عربه خو از بچم حتی سلوپیا بمه از بدم اجازه بجم چقا از کیف خواجی بدم اثر مده بيجي ازود تشتك عربي بي اون نوي هسه ونمير حمج عربي خو برحز دكن حيدا هسه يا تو زاروك يا خواش تشوا تسليمي وي كسي تسليم ديكي جرك هن انديشه مرو هبن جرك هن جرك مرو برسياره خو از باورم ليفر شاشيه مالباطه بلكي ما مستوجدين بيتر السر باخبه ام دبي بلا زاروك مهرنا مكتبه تنجي ناصري مهرن وما مستهر تشتي بدنوا وان هني درسان جي بكن هني حياتي جي بكن يعني دبجنا eğitim ve öğretim او هينكرن و پرورده هف جدای نو سما مست يعني المالبات جي او بار هي يعني نفسها سر مالبات بار هي تشتش مالبات ته خواستن تشت مکتب بده aslında نه مالبات بشکی وید که ve غلطی hani de امجرد بیجی hazır bulunuşluluk yani amade bun no او زار سر مالبات اف فرضه او amade بچه مکتبه هنگا او بچه مکتبه دنیا صار به cilik بر نه به وی صار به اوه پرورده نه آماده دنیا گرم به مکتب نه هونک به اوه آماده بونه را مثلا هن وظیفت که بین سر مکتب جهت که بین سر اداره جهت سر معلم جهت اگر مل öğretim ده مل eğitim ده مل پرورده ده نوا مالبات جی هکر او طلبه به آماده کردن psikolojik olarak mesela tiştik diye behinta kadi musta Google hat biram mugo işare bejim az bime şahade ve tişte mina koy hayatımda talebe cemme ne mümküne yani imkan ninin dersi hayaki hammine baş be mesela tu beji derse ne şogle tişta çave xamediti de şogle tu beji gohdari معلمina ki gohdari معلم de ki tu beji de bobevi malbatovi ser no sekne ser de sekne تو بیجی psikolojik olarak yani ام بیجی حالی درونیه به تو sıkıntıyı peki çiğ نخوا ملت تندرسیه و هن sıkıntıya دیتر هنه هکر مرو بزنه کی طلبه مرو و sıkıntıya هنه نکاره درباز بکی مثلا B12 vitamin 2 B12 هست سر فهمه چوبین دکتر تحلیل اخوات دابین وکری بین قان داری و همه düşük vitamin değeri ketin افیه نجی گلک سر پرورده اتکی ده تست ملت تندرستی یعنی نه الا هدف زارو که مرو نخواش به حتی مرو بشه تحلیلی یا کنترلی کیوی یعنی حتی دادن مرو نهش مرو نچه راست نچه جم دکتری درنگ ده یعنی گلک مرو پیشو و تشتاجی افتشتن همه سر مالباته طبعا تربیه اخلاق پیشبر مازنه خود دوید چه بکرن افجی جه گلک مهمه افیو هنه بلکی پرورده دش خود جه مهمه جیانه دجی جه گلک مهم دستینه yani دوی ام همه به هفره بنویدم yani malbat ماموسته مکتب ام همه به کوردینه بگیرن بیجن سیلین گله bu erkek بیجن 20 لینگا بهتره yani malbat dedi بچه که علیه ما کرده زارو که ماجی زیدنه خود عمری واندریج بکه جبر کنه یکی تنیه belki enhaf edi hindiktir çevirle اوجی پوزگیر کی گلک مازه yani ام دوی ام بشه مکتبه و بلا زارو هر تشتهیم ببی yani وکی وگوت belki عالیه تندرستی هیا belki عالیه پسیکولوژی هیا belki عالیه خواندنه و هینکرینه هیا لی ام دوی ماموسته کریچتی بلا ماموسته بکی نوسا ام وی باری لسر ملز ام بجن ماموسته عنده هیلن افجی تشتکی پر زحمت درد کبی مل ماموسته را گلک زحمته طبعا هیچگو هن تشتنه وقت درنا کی زیدنه طلباجی زیدنه بیده پروگرام جی گلک پروگرام امتی ده بخواجی گلک یغونه yani müfredat amjera beji müfredat ama işte be guten işte ben hinkirin gelik zahfat ve programda ve motivasyonda معلم بارك ديجي دستينه belki mektebe da rehber öğretmen belki haben uzman hana
محقق اوجي دكين اوجي وظيفه خاطين جهل اما هاد تشتا مالبات بكي تشتاش درب بكيرن شيا معلم قالك بترا Yani de ve malbatı ser ve bisekrin ve ali معلم هنگو تشتكي بكي ve hala اكير وظيفه مالباتي معلم بكي ve hala تشتا وظيفه ويد مينشون ده وظيفه يمينشون ده بلكي ناكوري نشا حمي كل حمي يجيب yani belki ev mamosta ne gece hamiyan neyse. Hadi bakalım ez tiştek bejim tebasa koordine kir gava u pev derbas bu tiştek hat piramın deraki koordine de swazım tişteki kurt ez bebejim. Elbet kerem ki. Rojeki la tabi helame bavarım ali vane wandere timeke futbolu maça xoya David ke yani ko kazanç ne ke ve keve a gruba beni o دقت به نوت این هم بجن ماه دقیقه کی فلان یا 2 دقیقه futbolisteki topu da peş yakı düşe yek de dostu çalım tike van derbast ke gola xuj daveje u te ba teknik direktör ku pegre kefa obine teknik direktör sile ekile xe Gerek Ve- kefayı veri. dibe çibu mu çekir dibe ya müştera ne go koordine Yani ligor vana tabi gere. koordine hani yani tamam eritip serketi ama mesela serkeftina bu koordine belki baş kuyane ki ama yani تشتكي جدا يعني bengahı cüda yani gerek Tabii. be koordine cihan nave yani Yani Rastî dijiyane da Kurmeyme, koordine hebe vekte got. Gore da veje disen sile de gos. Yani İşte serkeftine gerek Biraz. belki piroz bike lemne dinerin ku silah Evet. avet ya da yani ev koordine brasted hamiz yani da havca dike. Tabii. Ya ambejin ticaret de bilend bebe de ku ticaret de ji bikeve. Letip koordine tabi gere inşallah tiştek sana be ambejin spas dikim. Benim amızda maliyet tenduristi jine biborun deruni nasiye meneki bahsettin. Mesela bahsa malbat akir ya mamısta got ya malbat ve hej hamiz arok xo وای قنجه که آخافتنی چیکن نفت تشتک پر باشه نه مثلا بحث بخو باور یانگو بله. özgüveni که اساس بورن دو غازم يعني من ذكرى بقول طب مغاز بيفان كنت نكم جبر في عليه ده امكان اري درنيه تشتكي وني بيجي انسان بخو هبونك بيو بسيكو سوسيال يعني تشتكي دم بقرن تيكن جي نابه هم تندرستي هي هم ابوري هي هم مالبات هي هم ماموسته هنه تevle هفنگش yani وەک زنجیرێکی تو یەکێ قوت بکە ئێدن نابێ تو تەندروستیە قوتکە نابێ ئەم ببێژن هێشێ خونکان بدە سەر دەرسێ تو گەرەک پێشیە بێ توختۆرێکی توختۆر لێ بنەر گەلۆ ئەف خوینەوێ دە تشتێک هەیە یانژی بەوەنیکی کێمن یانژی نەکێمە ئەو لویا بنەرە مەساڵ ماڵباتە دە پرسکرێکێک چێ دەبێ تێسیری دەرس تێسیری پۆلێ دەبێ پۆلێ پرسکرێکێک چێ دەبێ تێسیری ماڵبات دەبێ وانە تەودە تەوی هەvێ قطب نابه و انسان تفده امکان تشتکی ونی ببیجن بیو پیسکو سوسیال هبونک تشتکی ونیه انسان ما تجار تشتی ونی جبیر نکبرا yani تشتکی ونی هیه مالبات دبیجن کی گلو اف پرسکریک سر مبرا هر بر پرسیاری سر مبرا هر برا ماموستا حال بکد مکتبی ده تشتکی ونی تونی سر ماموستای مقال کرن şanogeri mekal kirin yani hem şanogeri hem jî müzik mesela zêtir faydawan heye ama malbat işte onu hiç bir dikin her türlü dibêjin biraz zarokê me bi endeziyar zarokê bi mamoste zarokê min bin doktor ya tiştekî wenî tune ki bira vana ji bir bikin yani insan tevde tiştekî mükemmel yani tiştekî pir giringe Xudayê Teala insan wenî çêkirî bi xwîn çêkirî bi can çêkirî can dayiye Enerji çekir. yani wenî tiştekî mükemmel tu nikan bibêjî ki insan makîneyî ez şekil bidim yan jî hevîr ez şeklekî xweş bidim ya tiştekî wenî tuneyê îca malbat diye bav her tim bonî dibêje min ne diye ez bidim zarokê xwe ez nebûme bira zarokê min bi ya nabi naxwaz ev zarok meki tişteki naxwaz ev mesela Peşi, hemiz zarok peşi. halke dert ev ejwer bejim Ya yani ev zarok halke usana bi rastî ez kam tiştekî wenî bêjim gelo ev zarokê cîran kî hûn naz dike ev jî cîranê hin kesane ne hûn naz dike her tim ji ber me çî didin mînak didin dibêjin ki zarokê xelkê wenî kirîm zarokê milletê wenî kirî mektebê de wenî tiştekî wenî tune ew heyal e Birayê min heye ejme biçûktir ew bixwe mîmare Bele. hin cara bavê min tişna dibêje işte nazam zarokê xelkê wisa ya dibe ez jî zarokê xelkê me bila ez jî êdî zarokê xelkê hin kes niha dibêjin zarokê işte filan kes bûye mîmar ya bu dibêje ez jî zarokê xelkê me yani ew mezinê me van tişta qet ji bîr nakin mixabin em bibin çi jî em zarokê xelkê ji me çêtir Bu bara mamosta ez divê tiştek ne bêjim mesela zarokê xelkê ez nav neynûk ez bêjim rastî jî ya riska wî herî zêde ez tiştek hat serî me ez bêjim mesela sabî bûm tê bîra min mesela
nizam ki godiyan bu nizam hatiyan bu yek jma digo em televizyona temaşet kirin midi zaruya ki derket ama tabii ne cahil bu yani bu Türkiye de peyvi ne kurmanç bu sabejim izmane bir de peyve midi bine zariye xalqi şava vek bülbül de peyve ya az Türkiye nizam شو حيام تاني Yes, مكتبي kim ام zanım, تركي نزانن yani mesela ne fikre ya tamam ama o Türkiye o zamaneviye daik emin az hedi indibim bine çavat peyve bine zariye او xalqi var دروني yani او دروني تقال سرين سنه دمينه نفس ما مثلا بنيرن bilmiş bir nekir yani. واي حيا belki çend sal ya veda un Ya. bir işi idi baştıkın dedi sadece de bir avada maya Yani yani. peşiye de jiyan navera jiyan da bavariya mera kutbu. Galo mera her tim mera tıkı ev flankeski zaroke flankeski. Aynı sarasta. Ev minakek çavayı eski mi? امكن امجيج بو هنك بله. سبك اون Her يعني tim di navera jiyan da o dibin heşiye mera da kemasi çe dibe. Yani deruniye mera nebaş dibe mera dibe garo ez di navera jiyana mera da ev ki eski mi esçima oni nabim. Her tim kemasi çe dibe. İca malbat mesela dibêjin ki gerek tu her tim serkeftin bi sedî bînin nodî bîne nizanim bi endezyar bi doktor yani vana zêtir pirsgirêk çê dike navbera malbata û derûniyê zarok te yani bira tucar vana ji bîr neke matematik çê dibe dersên Türkî çê dibe dersê din çê dibe ama derûnî travma zêdetir yani travma zêdetir mere nikan mesela çêkir jiyana xwe de zêtir me nikan travmayê xwe çareserkirin ki bi rastî û ara 0 û 6 salî de bi rastî zarokatiya me de ev tiştekî pir giring e Mamoste pêşî de gerek mesela yani ev eserekî winî ez kanim bêjim gelo hûn mesela şanogerin derdikevin pêşiyê temaşevan hûn eserekî li wir dilîzin ne were jiyan bi xwe ji xwe şanoyê راسته hûn dilîzin dawiyê mesela çi dikin çepik dikin dibêjin tiştekî xweş e yan jî nexweş e îja di navbera jiyan de malbat vana ji bîr dikin gelo ev zarok mesela belki şano hez dike belki müzikê hez dike belki tiştekî din hez dike gelo kabiliyetê wî çi ye vana fêm nake hezkirinê nadin zarokê xwe mesela em bibe jiyan fêm nake zarok nizane xebat çi ye zarok nizane emek çi ye zarok nizane keda mere çi keda insana çi ye جبر vana veke zêtir fêm nake pir piskê ez باورم جبر veke doktorê me hene ji karê xwe hez nakin belki endezyarê me hene hez nakin mesela gerek doktor müzikê dixin mesela gelek makine mühendisiyene listikvanın Listikvanın, anan abnayın evet. biramın ez bêjim mesela gor fikramın travmaya ki herî yek jê mezin jî divê mer xwe baweriya zarûyê xwe ji destê wan negire berê digava xwe bawerî ji destê wan bigirî tiş duan Yedi nikarin Çirkinekî tiştekî na, bikin xelas ne dibe mesela diçe. berê rasta îjan Divê ez tiştekî acaba viya bikin xeletiye gava xwe bawerî Nikarin. tune be ne ji bo zaroka ji bo me ji bo me ji ew zarok mezin dibin ne Xwe vekî nikarî gavekî bavê ji gava gelo ez vê bavê bikim rasta yanna jî her tişt bi fikrî ew jî nabe yani kerem pê divê bikar bixwe bi serê xwe îşekî bike Evet, yani newsa evet, rast. el dayika xwe her tim bigirim el bavê xwe bigirim birayê xwe bigirim nabe newsa divê ew bawerî bi me re hebe yani berê yani vana her tim zincirlemeyi em dixwaze ki zarokê bextewar zarokê kelecan û bextewar zarokê baş mezin bi jiyana xwe berdewam bike em tiştekî wenî dixwaze yani me pir semîner da konferans da ez kan bêjim mesela êj 10 sal vî xebatî dikim belkî mamosteyê min salê wan ji min hîn bêtir belkî tecrübeyê wan hîn zêdetir heye yani insan matematik jî mere de alim e bi Tirkî jî de alim e dersê din jî de alim e mere dibe xebatkar jî ev ne pir mühim e tiştê mühim insanê baş çawa dibe insanê ku xwe nas bike insanê ku mesela ji civakê re feyde bi vana pir tiştê giring e mêrik bûyî doktor mesela çûyî di Amerîkada mastera xwe dereca xwe kiriye bad nagere bi dêw bavê xwe mesela civakê de feyde civakê tune her tim pere difikire her tim pere dike bin hêçiyê xwe yani em tiştê wanî naxwaze em dixwaze ki ev zarok pêşiyê de xwe nas bike feyde malbata xwe feyda wî bira malbata xwe re hebe bira civak re hebe bira ji xwe re hebe pêşiyê însankî baş be perakî baş qezenç ki ne mühim e tamam ta qezenç kirî bi rastî hema feyda te ji xwe re ji malbata xwe tune be yan jî tu hez neke yani ev
çi feyda heye ki yani. Vaktavari neyim be yani. Yani vana tişte zincirleme na mamosta yani çoğu zincirleme. Evet, giredayine. Ez bir de bepirsim mamostan peyva biriyle. Mesela ha belki unji betir dibinin. Divan salın davet de malbat zarok xo bizor edişinin. Kursen hünerini zanım belki piyano belki gitarı ez evcil derdora ez bixoji dibinin. Lem zarok hen zarok jwanji haznakin. Çünkü bizor malbat wat illa davet him bebe. İlla vay zarok xalke muhabbeti ez bejim dise. Mesela Emrullah berin ha maqaf bun dugo vaqti ez çum zanenge bavemin an kalite gote bu. Çımatı çeve beşe ne usan. Yani ev bizor şiyandına van kursajı raste. Ere em dibejim bila zarok nav hayat edebin bila hünereci nasib bikin. Malbat edi wa bizor edişinin. Em ne denerim pereki baş şi dedin. Zarok naxwaze hini ve bebe yani. Belki vek tepkiye ke nişan dedi. Yani ev tişteki vani ki mesela naxwazın yani tişte naxwaz mera naxwazu mera bıkı veya zedetir zor tecmera. Jber ve aliye de vi xabati mera naxwaz bıkı, vi hüneri mera naxwaz bıkı. Yani kada mereci bela sebedar. Jber ve aliye de yani gerek tişteki vani bim. Yani testu envanter henin. Jber ve testu envanterine o ditirana gerek zaroke xu nas bıkın. Galo ev zaroke mi daxwaziye zaroke mi çi? Yani ne giringi belki dersa hazneki rasti, hünerici hazneki rasti. Belki kompütere hazdeki. Bu ende ziyar mesela. Yani belki yani bir pirtuka hazdeki. Bu niviska. Yani bu parezer mesela. Peyvandın ev ahaftına başı. Bana gerek zetir jibir nekin. İcab xabat çişteki vani mesela haya zanenge halas ki şunda abori dikeve devre tiştedin dikeve devre mesela vak kursun taybeti mesela dikevin devre bana gış mesela tesir dike ama jiyan berdavam dike jiber ve berdavamı ji gerek lebiner mesela ez çu duazım çu bumu o çu xabati dikim bana pergringe eğer kutuşteki naxwazı o bike ve çağı tücari baktavar nabil. Yani jiber ve aliye gerek mesela zaroke xunaz bike zarok xunaz bike gor biya testu envanterek mesela bir peşyavan gor ev zarok kabiliyeti ve ser çi heye ser xabat çi de heye gor çi hazdike çi haznak vana naz bike. İca malbate me şaşi dike şaşi ki veni dike mesela de bejin ki espera bidim bişinim kursen müzik evet baş bir müzisyeneki baş ne yaptı? Baş jede beje men ev qas peredan tıp girnati nefsa. Ev bu bavari qaddiçe. Mesela emser kemanı bağı vilma mosta. Tiliyem binerin ev tiliyana belki ne gori kemanıyı ne gori sazıyı. Yani gerek tiliyem mere u kabiliyeti mere ser sazı ser kemanı hebi ki gori ya em saz u kemanı lebxe. Tu haya kanı para xarj bikiji boş vallahi ev bela sebedar. Bana ne giringi yani jem beji şanoy mesela. Ez fedi dikim mesela az naxwazim derkem bercivaki naxwazim baxıvinim birasti mesela Amerikanı serde bir şugulu ser veya bir şugulu ser deruniye de bir şugulu ama zetir meralin deruniye zarok xaradı bi ne baştı bi ve çağı emeş ve şanoy berdi bişini kursekdin yani jile biner kabiliyet zarok ser çi de heyi gerek ya pro gringi icam malbate ana led nerim premin heyi من ندی از بدم زاروکی خو زاروکی من بگیره زاروکی من به موزیسینک باش ناب موزیسینی باش زاروکی من ناب شانوگری کی باش زاروکی من ناب ام بی این بهتر درونیا و خراب قابلیت دودیاجی ما مست mesela bu var az dvarım derlana bu var yani emşxo bahse hemen meseleden beskrekine yani prani vaate fikrandın ve kutegut veya bela zaruyemen ve müzisyen an strambeş ya ve şotu xwad beji ev ne daxwaza zariyet ew daxwaza te daxwaza te gava livit şet fikre yani zariye xoş bir ke xo hem dike zariye xo hem dibe ew behere cerani şuna müzisyeni da strambeji an tişekdin te embejin nezide alternatif nişani bir de ve kotego metoda ev kin testi du testi da henek beji xuyat ke embejin balavi ser kijan hele zedetir heye Wibke testi zaru برای دوی تاثیر در باز به آن ام بیشتر نزده آلترناتیو بده بروی او دلیوی کی جان خواست برای بسروی داره راست بله ویدید ما مستقصرانه را دیسا ناسکرین نوسا دیسا می بیجینه بهرات که سر ما مستا دیسا بهتره چون یه بهتر زارو کاره وقتی دبورینه اول ما مستا گو هن تستو انوانتره و هن اوجی بلکی گلک جهک مهم دکره لی دیسا می بین سر آخفتنا ما یا گوادی
تو هنگا بچی رخ معلمی تو زره فکر معلمی وی بستینی محقق وی معلمی نافو زارو کده یتنه که کی ملیده پتر ها معلم جی فرقه واده که هلبت يعني كماسيا كمالبات نبينه ما مستد بينه مامۆستا هم مستد كماسيا ويد نبينه بينه. مالبات بينه هم کماسیا وید بینه هم یتنه که کیا ویده هم پروژه سوسیال بدیه ده یازیک مخواند گوه از درسم که هنگا ابمرم ابچم جم رب بانی بیجه من متکمان کش گلکس بحی گلی یتنکلی رکیل بیساریه دنیای لی بس دست تل کمانه نکد حتی تو ساغی یعنی هن حقیقتا هن یتنکه و هنه دوه به کشف کرن به تستا به انوانترا به آخفتنه په مرو ویگرا هن اتکینیک بکی تو ببی سیرا شانوه تو ببی سیرا کنسر که وقت که تو بدیه او تثبیت بکی بیده مثلا هن طلبه هنش خواره مسلک که دیگه دوه ببی معلم بلکه معلمیتی پانه گورا یه دکتوراتیه بلکه گورا یه پارزریه بلکه گورا کمتر به مالبات دبیجیه نه حالا دوه تو ببی دکتور نه تو çalışkanıyız. Puanı da pır başı. گوتنی که ملای جزیری هیا ام جزیره هاتن بخص ملای جزیری نکی نه Lekin navine mesela İro برنامه ama terötijiye. ملای جزیره بيجي که ممکنات که هبتن داکو طلب حاصل ببی Rastı. نو ام تشتكيش طلبي دخازي ل او نه اویدیویه نه مجاروی ده مثلا bölüm olarak bir eşit ağırlıkçı sınıfa dehede jedigre yazdığı da dozdığı da mezune evet 3 sala ser eşit ağırlık perverde dibine bece xoda tepki doktor ne ve ne branşiyet nizani yani mümkünat ninin teda de hengam ru talep ki şu bu xaze ma mustago belki hen mesleki hene belki teliye derece lazım jera belki bejno belend jera lazım belki de برچاو نه به برچاوی بس هن مثلا بيجي پیلوتی ده داره ده او پشتی شرطه او تشتی او گرنگتره Yani belki doktor ki kuşkuyuna bitirse ne yapayım? نه چه به یعنی دوی مرو همین تسر چه مرو طلبه خو ناز بکی مرو بزانه کی خباته کیش خباته تا بهتر حجه دکی کیش ملی و بهتر رو ده چه گلک انسان هنه bölüm mesela mesleki branşı gelek başajı ام بیجی بیا دکتر دوکی ما مستای بودی دچه شانو اتکینا چه بی شغلینا که وقت گریک خسارته جرد به قیب اویه هنه دبه همشیره لطفت که حوالان یدت شغله نجبر همه بلکه آتاموی نجبر زحمتیویت نیاجی هن کس چه حجه ناکی یعنی دبه من سوسیال میدیا ده جره پایلشما دکی ما انکیتک چکیر بی هونش ایشه هوندکی هون گلک کیف خوشی ولی درجه دو بی صادق هفتی نه کیف خوش بی صادق هفتی نه ودا هرجه که پرزیده یعنی صادق هفته دمکی املته کی مجبوری شی خود کنو سام بیزن نه ولی کیف خوشی هم ولی حسابه بیده مثلا تو ودکیه یه نمم یه ایشه خوان نممنون حزنه که همه خوان دوانن یه مله دیتر مثلا ام بیجی اسنافت دهنه ام بیجی ایشه بلکی دستانه تشتهنه او بهترش ایشه خو ممنون گروه خوان دابو کارو خباته که دیگه انسان کیف خوش تبی راست ایرون para پیدا کردن بلکی بینکادی مساج دجی بخصا تکنولوژی کربین راسته مدوز ولی پشکی ولی درجه گره بدم وقتی ماجی گلک حشک در باز وقتی ما گویا کم سترانه که گهداری که پشتی سترانه هم پشتی سترانه هم بردوام بکن ولی بلا امرالله جوی هنر آخوی خوش جمره بدنگ خوش مالدم پشکی آخفتی uzmaniyet serdeki و سترانت بیجی گلک ام پی کیف خوشی هم گلک اسوارم امرالله جوی کاری حزد کنه مثلا راستیه ده کاری کی دیده که لیت وی کاری جی بدلداری بحث کردن دیده که بیس کاریم سر هنره به هنر جیان نابه به هنر نابه ایرو مدو هنر حزل جم هبرونش تاندنه و عالی هنری وزیده کرد هم بکی سسه وجه هنری حزد کنه مثلا اسوارم ماموسته وجدین جی ایدی هنری جی حزد کش پرورده جی نفس ماموسته گوتنا خونه کداند لیبوری دو خواستم همه کتن نابره دم لیبوری دو خواستم یا تشتکی ونی بجم از توپ کن ببجم برا مالبات دیاج بیرنه که زاروکه ما نه پروژه‌ای زاروکه ما نه ماکینه‌ای زاروکه ما نه هویری کو هر شکلی ام بدن ویا یک آن دودانجی عالیه زانستی ده اسکانم تشتکی ونی ببجم زاروک هشوان تشتکی ونیه
genetik faktörü hevlidor heye. Faktörü genetik sedi 67 faktörü hevlidor sedi سی اسکانم ببیجم وانا براج بیر نکه گور بیا قابلیت وان هی اگر که قابلیت وان سر موزیک یعنی سر خواندن یعنی سر نویسه تو نبه تو جار تو هر تم پری خو گرجی ثروت خو گرجی خرج بکجی والای براز آرکه خود ناس بکن تست و انوانتاری خو گور بیا عالی پیسپوره ده بکن گور بیا ری برزارکه خو براز یاز بینکن انشالله ام بیجم بلی امل استرانه که خوش کداری کن کام تن هاجمره چه بیجه جمره اسمامو اسمام او استرانه که گلی ایرو استرانه تحمل خوشن باش هیویدار به مجبونته بریندار به مجبونته سوزدار به مجبونته از عشق جاویتمه سوزدار به مجبونته از عشق جاویتمه بسمامو برو دوره وی امانو بسمامو برو ام بره بن احمدو بسمامو برو دوره وی امانو بسمامو برو ام بره بن احمدو نكسات من نفس نقول ببون قوزي فري من زربون دلالو وكجنا من ناس نكا از عشق جاویتمه دلالو وكجنا من ناس نكا از عشق جاویتمه بسمامو برز وربي يمانو بسمامو برو ام بربن احمدو بسمامو برز وربي يمانو بسمامو برو ام بربن احمدو گلک سپاس کم اف ستران جبو من بیرانین گلکی هجاتین بیرامن از خوشکه ها طبیم زاروک بون ملسر بان نسبینه من مرشت ششتن طبیم جی کچه کردا هر تن میشه و صادقن یا هر تن ملوستران گهداریت کرد اجش خوشکه ها را دشینم همجی پس ماما همیار افشینی اش خوشکه ها را دشینم براستی و اندما پر بیرانین و ساجدات تین بیرام دم از گهداریت کم تس هستیار کرم مالت آواز بیش از گلک سپاس کم از دوستا گریبدم هنر بیرانی ناجیتین بیرامن مثلا از بیشم از چند پیام بردوام بکن پاشم هنر کیش باسال مکتبان اوشانوی بکن خونده کارچوان پیشوا بکن ج کانادا اسلاو رز گوتی جوره ج ماموستا باکیره احمد özvarlı şandiye ج کانادا il metamaşet kin em slava jwere dişiyenen goti em gereki ki xoşin komiterite kurdiye li servan mijara lu guhdarit kin j slava ve ser cevap bejim az berdewam bikim asker ciziri jmre peyam şandı bu le gelek peyam hatına brasti از ناگجم همیا بخونم ببورن ناف پیام آده ون دابوز بارم لی سلاوته سر جواب ما مسترجی شاند با اسکر جزیری او جی دنگوی گلک باشه و لبرجی گلک جربو میوانه ما گلک کیفا مجرته خدا رحمه الباب يجي بكي ان شاء الله همي هنرمند ما جزيره همي هاجي
Ev spas dikin jwarene wisa Ahmet Can Çiçek jiwane ji Ercîşê ji me re şandiye ji Cizîrê xwendekarê we şandine ez hemiya binavine bêjim ji ber wê zê bi yek wisa bi kurtasî bixwînim Yakub Baysal şandiye gotiye em gelekî ji mamosteyê xwe hez dikin dîse ji Cizîrê Barış Çıkan şandiyem inşallah min şaş nexwend ez bawerim min rast xwend îro Cizîriya daye ser heves bawerim helbikî em bêjin artîstekî me li vir heye lê îro mamoste bibore lê aliyê artîstiyê jî têrî nekirim bêjin Yusuf Kadirlioğlu ji Cizîrê silav şandine ji Abdulbakî mamoste re dibêje Cizîr bi saya wî xweş e qas rast e wala Cizîr jî ciyekî qedîm e lê nizanim Malayê Cizîrî El Cezîrî medreseya Sor او gelek nemaya Cizîrên ew lama Binavê wan askeriye ez bawerim Ergün Demir gotiye Hacı Fettah Kadıoğlu li wê ji lîsteya wir şandine gotiye em bi hev re xebitîne em gelekî jê memnûn bûn perwerdekarekî pir baş e ji Mûşê ji TRT Kurdî re û ji wî re em gelek silava سلامه حمیرکی مکتب حاج فتح قدونو معلم و خبرگاری حمیا جی ام سلامه خوشواره جرکی İnşallah helbet und dixwazim ez peyamê we bixwînim hûn carna jî hêrs dibin û ji min re dinivîsin di navberê de negerin ku ez karibim peyamê we bixwînim çi qas baş dibe wê demê ez bêjim ji Cizîrê dîse ji mamoste Bakî re Barış Çıkagün dîse şandiye sersera serçava merheba Soner Zeren ji Mersinê gotiye em li we temaşe dikin ji hemşeriyê xwe Bakî Xwecere ez gelekî silava dişînim ez gelek kêfxweşim gotiye dîse ji Cizîrê gelek silav ji we re hatine Fatma teyzesi gotiye ez barim xaltîka wê بله Neyse. خب ê baş e ez wisa bilê ez bixwînim pir peyamê dû dirêj we nivîsandine mala we ava ji Cizîrê dîse Safet û Fidan ji mamoste re silav şandine merheba gotiye ji Cizîrê em gelekî kêfxweşin ku mamoste Bakî li wê derê em dibînin însanekî gelekî hêja ye û gelek xwendekarê me jî perwerdeyeke baş daye wa gotiye îşallah em bêjin bi rastî zarok pêşeroja me ne mamosteyên bi vî rengî çiqa zêde bin helbet mamostetî li gor min karekî pir hêja ye em heme karmend îro belkî em li vir ez pêşkeşvanim lê ez jî ji bin destê hin mamosteya derbas bûme mamostetî tiştekî hêja ye wisa bêjin mamosteyên bi vî rengî çi qas baş bin pêşeroja me jî îşallah wê ronîtir bê ez gelek spas dikim silav û rêz ji we re ji mamoste Bakî re Murat Güven şandiye gotiye ez silava dişînim Muhammed Aslan dîse silav şandine merheba ji TRT Kurdî re ji Cizîrê Ahmet Yural şandiye ji Entabê dibêjim gelek silava ji we re dişînin bi zimanê Kurdî em li we guhdarî dikin gelekî tiştekî baş e Ramazan Kürekçi şandiye Slavê serçava careke din dîse ji Kanadayê gotiye ji xalê xwe Bakî Yurala he nasê wel Kanadayê hene خامن ویده ê baş e ji ber wê ji me re peyam آرزین hatine ویده نه Vay dibe ji Xalê xalê wê xwe re Muhammed Ahmet Özer şandiye baş em jî spas dikin neyse telefona min wala kitlenmiş bu ez wisa bêjim êdî heta bîstik din dîse ez ê lê binêrim elbet me gotem bahsanekî jî şanogeriye bikin mamoste na bi rastî xwendekarî yan jî em bêjin xwendekarî tiştekî gelekî zehmet e lê me behsa aliyê hunerê jî kiriye li mekteba divê ji aliyê şanoyê ve sînemayê ve belkî hink em bêjin aliyê din ê hunerî xebatên çawa wernekirin baş e yan jî nêrîna we niha çawa ye Yani ez bêjim mesela di kreşe da şu ayekem kreşe ne mamoste kreş de mesela da jî kreş yani xebatene em bêjin xebatê dîsa ê huner yani yan müzik yan dibêjin mesela beden eğitimi verdavê da ev hemû hêdî haziriya ku zar û baweriya wan bûyan bê û dûre raya xwe بعجبینن حاضریه او ایجا د مکتب دا د بستانه دا شغل هر مکتبی ev heye mesela revet ke jwara bahsa lêstikvanî em bêjin wek profesyonel nakin ji ber ku emrê wan biçûk e ama mesela hinek derse da dibe hadî em îro em bi vî hawayê bilêzin mesela hinek çîrok hene ew ji lêstikvanî ew dike mêjî wan dike vestebê serê zarya îja bêje hez bikin dewam dikin dawiya wî ji pirsin dibe mamoste etkarım çapın yan ji dev bavê xwe re dibêje dibe ez dixwazim bibim lêstikvan çi bikim ji bo wî jî mesela bêjin ji ber emrê wan biçûk e ji bo wan pir derfet tune ne ama li mektebê taybet em bêjin perwerdehiya lêstikvanî heye lê borên dixwazim tiştekî Ekerem ki. bêjim psikodrama û sosyodrama didin ê ji xwe didin ne yani li mektebên taybet tenê hene an li na mektebên
din de jî ê mektebê devlet de jî heye ê taybetî jî psikodrama û sosyodrama dibistana mader de didin yani di kreşerin de dibistana mader ji bo ku ê bin hêşiyê xwe derkin derve mesela hêrs dibin vesaire vana derkin derve ji bo ku ifade bikin biaxivînin ji bo ku mesela fedîkarina wan here ji ber vê aliyê dest pê dikin yani. Belê mesela bêjim hinek zaro hene bi rastî jî yani yetenek avan dalî lêsîvaniyê de zêde xwe nîşandin mesela di jiyana me de jem televizyon temaşe dikin tin êrî zaro 5 saliye 6 saliye wek lêsîvanekî mezin dileyîze. Yani taklit dikin ne olsa taklit kir çi mesela başa. ew duî alî da pêşketîne mesela yê wiha em bêjin îstisna ji wan re rê bixwe vedibin. Tabii ev nay manavê ku her zarok nikare vêya bike navê maneyê jî. Bes rêya ku mamoste gotin divê meriv rêya rast nîşanê wan bide rêya ye herî baş kîjan be meriv wan nîşanê wan bide û ev rê tune be şo zaro nikarin bimeşin nizanin bimeşin. Mesela de dawiya mektebê de illa divê wek mezuniyet mesela derdkevin hinek balê dileyzin hinek çi dileyzin em çin wan hemû temaşe dikin zariyê xwe dawiya dawî de ev çepik tiştekî pir bi sihêre gava zaro emrê wan ferq nake dixwazî bira 4 salî be dixwazî 6 dixwazî 10 gava ku ev ket gohê wan mirov rabûn serpiya wan ava kirin kêfa wan tê. Raste. Em şu sane ne olsa yani îro ji merel çep kadixin kêfamet yani em jin bilekî piçekî gor mêra hêstiyartirin lê zaro tesîreke mezin serva dimîne ne olsa. Tabii mesela mamosteyekî me hebû rojek pirsekî ji me kir got sahne nîşan be got ev ji bo çi derdkevin vê derê ew got ji bo işte hişyariya nizam çi herke got na got hûn hemû ji bo vêya derdkevin ser dikê. Raste dawiya ev tune bitit bê acaba min şaşiyek kir ne olsa. Dibe gava ku ev hat goyê we wedî tamam dilê wê jî xweş dibe û serê wê jî xweş dibe hûn dewam dikin. Dibe bila kes nebêje wey ji bo nizam çi ji bo helbet ew jî hene ama dibe sebeba herî mezin ev e. Raste. Mesela hûn li ser dikê dema ku em bêjin ew çepik diş qewlê ve dengê wê bêtir hat hûn kêfxweştir nabin yani hêza we zêdetir nabin. Tabii hem kêfate zêde dibe hem me goya bixwe bawerbûn dîsa xwe nîşan dide dibe ha demek ki waz rêyekî de rast in dengê çepika çiqa zêde be hewqa baweriya te bi te zêde dibe. Bêtir tu dixwazî lîstika xwe baştir bikin nesa. İja alî lêsîkvanî ez vegerim ser mijarê mesela ez pêşniyara me heye mesela yani lêsîkvanî bila nekeve pêşiya her tiştî bila nekeve pêşiya mektebê perwerdehiyê bila ew jî hebe heta derekî yan ku em bêjin bu 17-18 salî bila bixwe qerara xwe bide bila bêje ez dixwazim vim lêsîkvan li gor jî mesela kîjan rê heye em dibin zanîngeha lêsîkvanî yan bin konservatwar dibe duwer da puanekî bigire bi yetenek ji xwe distînin diçe mesela çiye dibin gohê müzik û ji bo laş mesela dibin jimnastik an ji bo dansê çawa ye an perçeyekî işte dixwazin mesela dibê sahneyeke Shakespeare ji me re ji ber bike wereka performansa te bibînin çawa ye van her sê tişta diçin wê mamoste hene yek û perwerdehî didin lê dine mesela Ahmet derdkeve wala dibe dibe Ahmet îsal jîna dibe ew nebû em bêjin Ayşe dibe Ayşehan dibe tamam Ayşe tamam ew amade ye dest bi perwerdehiyê dike konservatuar ji xwe gava xelas dike diploma wê ji distîne û tabii êdî piştî diplomayê her tişt girêdayê wî ye em bêjin xwe pêş ve bixe wê ve lêsîkvanekî baş û ciyê xwe da bimîne bijmêre vê ciyê xwe da bîne tiştek neke ji bo xortû zaruya jî dîsa yani ketin avan kursan baş kursen taybet hene tabii ev feyda wan çawa heye mesela diçin wê derê vî meriv tiştekî bibînî ne mümkün et derheqê wî tişt her tişt zanbî gerek îlla hî tibkevî navê îlla tibkevî govendê xwe bihejînî mere heta nekeve govendê xwe nehêjine di govendê hîn navê ev jî wiha ye wê bibînin herin bibînin pratik wê xwe nav da bibînin ez dikarim vî bikim nikarim vî bikim hem ew hem dew bavê wan hem yê dora wan wê hemû bibînin eger pêşveçûn hebe û bawerî hebe şo xwe nîşan didin hem ew xwe nîşan didin hem mamoste xwe nîşan hem mamoste dibêjin ev an dibe an nabe an yani şu mamoste nabêjin nabe herkes dikare ve lêsîkvan bêje mesela an hana lê em bêjin salekî şunda wê baştir bibe bi vê hewa yani ez berev bikim kursên taybet hene diçin wê derê hem alî lêsîkvaniyê de alî şanûgeriyê de her tişt dibînin îja ku bi ser bikevin hêdî ew dewam dike gerek nekin alternatîfe ekdû mesela kursa hûn dibêjîn û yo perwerde
هچکو آلترناتیف هفدو نه بجم هر دو هف راجی دکاره ره بچه tabii gerek muro Yani ne bece wek hobî dest pê bikin nefsa wê di jiyanê de bawer dikim بزانه کی serketina wan yeteneki zêdetir ki be. heye bزانه کی peşdeçûnê de ve jera bibe Bila jî destê wan de hebe yani. bibe Belê, sanat belê. peşdetir bibe sanat dikare ser ve وەکە مامۆستا گوتی کۆنسەرواتۆرێ دە ئەیتمە خوا بستینێ گورەوەی سناوێ هەنە گورەوەی بەلکی مەسەلە تەرەتێدە تەلەڤیزیۆنێ دیتردە قانالی دیتردە ئیش دەستینی نەتکۆرێ بچشخۆرە Li her qadêjî helbet em bêjin kar zêde ez vê bipirsim ji we mesela anha medya civakî zêde bûye em lê dinêrin herkes bûye lîstikvan herkes bûye tiktoker vîdeo çê dikin nizanim çê dî niha lîstikvaniya ku em bêjin esas bi perwerdeyê bi rastî îşekî baş dikin lewra ev jî îşeke li gor min yanî perwerdeyekî hêja lazim helbet qabiliyet hewce lê di perwerdeyê neke serê wisa dimîne yanî bawer dikim niha di çi astê de ye demam lê dinêrin piştî vê medyaya civakî zêde bûye herkes derdkeve ber ekranê êdî Rast anaha bisaya medya civakî hinek insan yani bawekî hêsan tên naskirin. İja mixabin ev dîsa nêrîna min e yani ev medya civakî aliyekî de baş e aliyekî de ne baş e. Çima aliyekî de bi rastî jî meseleyê ku derfetê wan tune bin bi vê awayê digîjin insana, digîjin mirova, digîjin karê ku bixwazin bikin. Bawekî başin îja mixabin di aliyekî din de jî yê ku heq nakin. Yekû em bêjin ji vî tişê re neamadene yan ewa wan jê tune mesela ew jî dikevin piyasê gava ew dikevin piyasê em bêjin dibe şir û ziwa bi hev re dişewtin mesela ji ber vana yekû dixwazin vî karê bikin yekû divê karê da pêşketîne em bêjin sed kes bin sed kesî ji wê aliyê were sed kes di paş da dibînin ew dezavantajekî wiha çê dike ama dîsa jî baş e yani li gor berê mesela berê digotin ûn qapaniye ji bo ku tu vî stranbêj herkes şu bawekî yani hinek şûn nedgîştin vê derêje ana eger ew cewher di te de hebe ser medya civakî tu stranekî baş da ava bikî û tu bikar bînî ji hez bikin tu dîsa pêş dikevî yani ew avantaja wî heye û dîsa ez vegerim ser mesela lêstikvaniyê gava şaredariyê de me şanogeriyê dikir me qurs vedikir qursê lêstikvaniyê em bêjin dîroka şanogerê û alî lêstikvaniyê de an yê teorîk te me perwerdehî dida mesela yê dihatin wê derê me beş çêtkir me digo yên 8 salî 10 salî 12 salî 16 salî wiha diçû heta mesela yê emrê wan 20 30 heta 40 jî hebûn dihatin herkes bawayekî ji wir tiştekî digirt yani ez dibêjim yê ku bixwaze bibe lêstikvan emir ne pirskirêke ne astenge bila mesela li şaredariya binêrin ez bawerim li hemû tune bêjî pirahî li hemû şaredariya ev perwerdeyî heye alî lêstikvaniyê de dibin alîkar li dibistana jî heye ji wek mamostego û piştî hatin emrekî ku bixwazin bawekî profesyonel pêş derin konservatwar heye bera amadekariya konservatwarê bikin û vê işî bidomînin vî işî bidomînin yedinci yetenek jî ew jî qabiliyet jî ew jî buwan maye ew çiqas pêş bikevin ew xwe ew qasî pêş dikevin vê mamoste ez vê ji we jî bipirsim mesela medyaya civakî pir zêde bûye helbet ji bo her kesî êdî xwendekar jî gelekî bikardînin ji aliyê derûniyê ve em vê çawa binirxînin hûn ê çawa bi çavekî çawa em lê binêrin yani psikolojiya wan de tesîreke çawa dêlê medya civakî yani tiştekî weniyekî müptela bûn çê dibe ser zarokan îca sînorê sacî tune yê dibûr ji ber vê aliyê de malbat nizane gelo ev zarokê min dikeve çi nere li çi şîrov dike û çi dişopîne nizanin ji ber vê aliyê de müptela bûn çê dibe û vana zêdetir tesîrî dersên zaroka jî dike malbatê zaroka jî dike tekîliyê wan jî dike derûniyê wan jî dike ji ber vê aliyê de ez karim tiştekî wenî bibêjim bira malbat zarokê xwe her tim taqîb bike bişopîne gero ev zarokê min dehre ku bi çi re mijûl dibe medyayê civakî çawa taqîb dike çawa dişopîne kîjan rûpela taqîb dike vana yek an jî sînorê mesela medyayê civakî heye tuneyê bira vana mesela dîqet bike rojî 24 saate 24 saatî de 8 saat 9 saat 10 saat dikeve yan jî nîv saatkê dikeve û viya jî heye û zarokê min çend salî me ev telefon dayî zarokê xwe zarokên bi vê telefonê mijûr dibe dikevin kîjan rûpela vana pir tiştê girîng e îca çawa ku malbat vana dîqet neke zêdetir zarok istismar dibe mejiyê wan xera dibe bala wan xera dibe dîqetê wan xera dibe dersê wan ne baş dibe derûniyê wan xera dibe ji ber vê aliyê de gerek malbat vana her tim
dikkat bike. O sinore xo teke. Ez bawarım mesela roje eğer ku mere tiştekir bibêjim müptela bûn roje 8 saat 9 saat mere bi tiştekî mijûl dibe tiştekî zerara wê çaxê emkanı bibêjin ki ev tişt müptela bûn çêbûye. Zarar dibe 8 saat 9 saat dest ama niv saat 15 dakika mere nikan bibêje ev müptela bûnek mezin yan jî giring e. Yani imtikarın musabej. Yani. Ki ku zarok xolur mesela bahsa xo baweriye kiriya. Berê. Çawa mamosta got li ser medya civakî hin kesî gelekî navdar dibin. Yani jî gelek çepika nastînin lê gelek şîroveyan distînin li wir newsa. Ew bawerî li wir zêde dibe belkî li malbatê her tişt qedexeye hinek malbatana bi rastî jî dest potiye dikin yani musabejim. Li wir kesayeteke du aliyan gon bejin çift kişilik belki dernakeve meydanê zirarê diyarê de hene. Belê zirarê heye wek navdar dibin bi rastî bi stranekî navdar dibin ez ji war hûn jî stranbêjê hêjayên ez ji war sewal bikim. Yani bi stranekî merev navdar bi baş e yan jî mere gorî qabiliyetê xwe perwerdehiyek baş bibîne perwerdehiyek bi qalîte bibîne û mere di jiyanê de di dunyayê de mere navdar bi baş e kîjan hîn baş Helbet a duyem helbet. Ew di her alî de baş dibe. Ji ber çê mesela dwêr da feyda te ne tutenê feyda te gîje dora jî derdora te jî ji zaroka bigire heta mezine. A mesela yekem ew bi min tiştekî pir xelet e. Yani ez kanım tiştekî wenî bêjim mamosta divir de popülerîte popüler çandê popüler dikevin devrê bi stranekî mesela navdar dibe devê tu lê nere salek 2 sal 3 sal şûn de ji bîr dibe çawa ku ji bîr bû îja Derunya yekcar xera dibe ne? çift kişilik derdikeve, 3 kişilik derdikeve mesela yani tiştê onî jê zararê wê. Bu bore mesela tiştek waj ye. Em bêjin filan kes em nav nebêjin yek rabû bi stranekê meşhur bu hat nasîn û em bêjin bu fenomen. Ana li Türkiye mixabin tiştek waye yani em bêjin 8 milyon kesene acibandına navê 8 milyon em bêjin 2 milyon de acibînin aciba ew yek û vî de acibînin yek û vî meşhur kirine fikra wan çawan e jiyana wan çawan e Rast. cîgirtina Perwedahiya wan çi ye tabii mesela ev jî mühim e îja mesela gavat tilwan binêrê mervan tişa nafikire tu dibêjî way 2 milyon kes viya dişopînin hinek însan li ser vî bala xwe dide wî an dest bi hezkirina wî mesela ji bo zarok ev tiştekî pir bi talûkê pir bi rîsk e yani. ji xwe çandê popüler jî wenî ye ew zirarê dide derûniyê zarok û malbat fer nake nizan tiştekî çawayî dibêjin ki mesela tiştê baş tiştê zû bira wer pêşiya mere em zû ya xerç bike û bira zû bikede. Ji xwe popüler kültûr jî tiştekî wenî ye zirarê dide. Yeko bir fenomen mesela li bingeha wî li em bêjin axaftina wî li fikrê wî li wî hereketê wî tevgereyê nanêrin. Bes li fenomen bûna wî dinêrin. Îja zarok terî wek me nafikirin. Dibe çi ha dibe ev wiha kir bu fenomen bes ez jî wiha bikim bi fenomen. Di balawa bêtir diçe ser wî yadî ne? Tiştekî pir bi rîsk e. Ev jî bi rîsk e yani tam jî di heyama balık bûnê de em bêjin angu ergenlikê de mesela mamosta xwendekarê kur azmûna dişuxulinde ji bo lîseyan ez bêjim LGS mişaşna got newsa. Di vî warî de bêtir balawa çi ser medya civakî azmûna çawa dixebitin em ê bipirsin li mekteban xebateke çawa dikin yan jî ez bêjim derûnî nas êdî ev pir ji bo hemiyan ez bêjim kî ji we bersiv bide lewra tam heyameke zehmet e divê azmûnê bişuxulê em dibêjin balığa xem nake wala hereketê nûsa dibê ku bike aliyekî jî fenomentî jî pir zêde bûye ev bûye karek jî yani newsa belkî perekî baş qezenç dikin dawî em dibînin êdî piştî demekê tên ji bîr kirin wek mamoste gotî mekteb jî çûye nemakarin dest bi mektebê jî bikin ev talûkeke pir zêde derdixê pêşiya me newsa. Hûlê mirov dikare ser vêde hengû mirov biaxive divê mirov ji bîr neke mamoste basî kir popüler kültür ev tiştî gelek tehlikeliye. Gelek sıxıntılıya divê mirov gelek hajî vemîne hem mamosta hem malbat hem mirov hem cîran hemî kes havre divê haj ve tiştê çünkü dev belkî sosyal medyaya naşoğlinin le cîran dişoğlinin dibînin ki zorukê wî çet ketê de mesela galetiyê dibînin tabii teknolojî tiştî gelek meheme tu bêje ez ê teknolojiyê ji destê zorokî komple derexim mimkonat nînin. Ev jî nabin. Tu çi mal de te internet anîye malê televizyona te Android te de aqilli televizyona hemî tiştê te ser internetê dişoğlê tu nikarî mala xwe hemî tiştî yekemîn derexîle ama tu dikarî bikî bin kontrol kê de. Lê devbop serê axiftina me ya serî de jî heva jî ku zorok zêde ne.
عمله ما زیادی که عمله ما کرده زارکی و پرن هنگام زیاده بن یکی دوی اول تو پیرا مازنایی ده پیرا دبورینی وکی دیج در و مازنده به چون دچه مکتبه معلمی هاولوی بهتر کولان وقت کی بی زارکی چون وقتی خواه مال ده درباز دکی کیمه دوی مرو پچکی او بب کاری بپارزید شتام هم اول پروگرام یا جیانوی ده وقتی یه والا پیچ درباز دکی دوی مرو بزنه مگو هنر به شانو به موزیک به مروج بر تانشتا پرورده مرو اتکینیکی دیجی وکه و اما پروگرام میکیوه هی نه ولی هر اشخارا پارخه بگیره نه ولی وقتی والیک ولی نه اوجی په پروگرام کې په düzeni کې او هي تانشتا پرورده هبه بالای سر واتشته دیتر کیم به ل قاسم مال ده به قاسم sorumluluğu خواب زانه قاسم بزانه که görev خو وظیفه خو همه و روز آنیه جه وقتی که یه والج بر تکنولوژی جی ده هبه تو بیجاز همه دستی در خم اوجی تشتی گلک زحمته و تأثیر و غلط جیه پیشبر دیو بادا چه به وقت پیش ده بچه سری تو دکاریه او چقا معظم به معظم به حاله بیتا بکی فشارتی بکی سر ناوک دی بکی سوسیال مدیا دجی فیلترلمک تشتکوله وصانی نه یا تو بیجی تو بکاری فیلترلمک دانی سر ده کی بزنه ترکیب بزنه همه تکنولوژی جی بشغلینه دکارش خوره سوسیال مدیا حسابی و که دکارش خوره تیک توک چه که هدی جره تکنولوژی که مهم جی نلازمه پروگرام کچک تده هنت کاره ویدیو فیلتر لمه چت که تو بعد کی گزدک بر نینه نه مثلا ویدیو کیشه گزدک کریه بر راسته واتش ته هنه جی تخه پر پیدا کردن اوجی پر پیدا کردن کوله جی سخنتیک مازنه چگو پروردک سر و نستاندیه تشتیک geçiciye جی ایرو هیا برکی وقت خود دیه لجبر صناعه جی دوی درسه به شغل نه مثلا هم طلبه ام ناز دکین زحفن ملی ام بجی و فینانس ده اف بیت کوین و چته هوله گلک جفم دکین چرا چونکو تکنولوژی را حاضر زارو که نه هر چیزی زانن ولا سن حاضرlanmış yani hazırya خواجبو sınav veci deki راسته no malbat de beji telefon dana bilgisayar dana ve ki اپی هنش ویراجی دبی استخانتی دیچه پیشبر ویجی نه هلی تو خواه پرورده داشی پیش دبی طلبه می دی کسیم هنه کو دویم رو گلک بترهاش وجه هبه یک یه صفحه هشته ده لگسه سناوی پیشو هیا لگسه سناوی جار که نه که یا این زاننگه هیا یونیورسیته سناویه لگسه سناوی تو حیات خود جار که تکریب کیویه اف جاوه مدش پرورده ده یعنی و 12 سال ده ان سال مهم یو هشته نه ساجی از زنگه جی گرینگتره از زنگه تو کاری جارادویه نه چه بی جارک دی نه چه بک امام مستا گوتی ایرو نه علمی ماتماتیکی ایرو تو صبح تو خواب علمیه تو بچی قرصی طایبتی تو بچی معلم طایبش خورا بگیری تو خواب علمیه لی اما یا صنفه هشته لگسه صنافی گلک صنافی جدای دویش بروه اف تکنولوژیک کیماسی هنه جبر زورکا مروها جهبه ها یه فایده هنه مثلا هن پروگرام هنه زاروک ایرو ام تو بیجی من زاروکی که مه براکی مه صنف هشته ده چه ام بیجی ده چه درس خانه کیجی ده چه مکتب بیجی درس خود بینه چه کورسه کی تشتر نازانه ام تشتم همه و دوی تشتر نازانه نکاری چه کی دوی به علبه تکیه سناوه ده سات پرس چیته کرن و پرسا ده شستا چیت که چلا ناچکه او شسته دیش خود زانه چکریه شماره یا مهم کی جانه او چله نچکه اینه و پروگرام تلفونه ده هنه دیو باب هاورا بره خواب ده پروگرامت کاری با پرسه نکاری چکه جفم نکری و ده به علمیه فایده بیجی هنه تنکو بیجی همی خبر تکنولوژی همی تهلیکیت و بیجی والله سخنتیک مازنه ده دویس بحی به شغلاندن yani ya giring بکارانی نویه ویده بیجی سر به اون چه بیجی ما مثلا از کنم اساس چتکی ونی بیجم yani medyaya civaki de müptela buni ya müptela buni tiştekidin ya bersibek ونی امکانه بده آریه درونیه ده اگر کو تشتکون دست زاروک da بگرن ya دست مرov da بگرن گره کن alternatif تکنشیناوی دما کن alternatif نه که وی چاقی هم هرست به هم درونیه وان خراد به هم لاش وان خراد به
ام ببیجی ایرو از Dikevin valahiye ki yani. بله دکم والهی از خود به تشتی قد خارتم از به شیرینه چای پر حاضر کم 24 ساعت از چای و دخم از گرک چای و خم مبتلا بونا منا چای هی اگر کو و چای هون دیرک جمر بگره و چای مثلا خوینا مینه دوگهر خوینا مینه بگهر لاش مینه بگهر تندرستی مینه بگهر گور ویا گرک تشکی چی بکن اگر کو مالبات چی مدیا جواکی امنا بجه دیرک دست بگرن دست زارو کار بگرن اما سینورا گرک آره ده هبن هم ببیجه مثلا داویه هفته ده ساعت که 2 ساعته کانون مثلا زاروک بگرن تلفونا کانون تکم مدیا جواکی کانون تکم مثلا یوتیوب ده یوتیوب کیت سی مثلا زاروک چوک به گور ویا برا کنترل کن سینور بدن بر و تف ده دسته ده نگرن اما هر تم alternatif برا بدن زاروکا برا بدن زاروک مثلا کتن بالغ بون یعنی برا بدن خولتا اگر کون alternatif ندن و چاقی هر تشتی تفلهف کردن اف alternatif چی مثلا زاروک قابلیت وان چیه موزیک شانوی پیرتوکن سپورن سیپورن یا جی آخافتن گرک زاروک خو ناز بکن که alternatif ونی چه بکن Rast. اگر کو alternatif ندن زاروکا و چاقی زاروکن وندا به درنی وان خرابه تندرستی وان خرابه اما هر تم alternatif گور زاروکا گرک بدن زاروکا کی زاروک هیم باش مثلا مزن بون تندرستی وان اوی هیم باش بو لاش وان اوی هیم باش بو از بارم تشتکی ونی چه بو پسکری که عالی مثلا مدیا جواکی جی اوی هین هندک بو اما تف ده کمپله دستاد نگرن برا کم بکن و alternatif برا بدنه همسا یعنی ما پر بحث استقبالیه که از بارم سپور جی مثلا جزیره دیسه مدنی و بارانچلی کاتبون خوابونه یکمین دنیای یعنی عالی سپور ده براستی تشتکی پر باشه مثلا عمله دنیرن او زاروک دگوتم تلفنی بکار ناینن یعنی او از جوان بجم زاروک نبجم ام مدیا جواکی بکار ناینن و پر بدوزن و نظام دخبتین ایروای سرکفتنا دنیای بدست خستنا یا اروپای بدست خستبون تشتکی باشه یعنی اموسا بجن هم پرورده ده هم پرورده هم alana kedi beş kedi tkarım behevre çekin nefsa em tkarım bejin یک چیز زود فکرم از ویژی بیجم ام بس کنترل ادکن یا ماموسته بیامن belki کنترل گرین اوقات راست نینه لو رام تکارن هر تشتی کنترل بکن و جاری زاروک بدزی هر تشتی تکن هشمندی بهتر در نکه پیش yani em zarok خوب هشمندی لگور کو چاوا تشتی به کار بینن یه بفیده چنه اینه بفیده تشتی باش چنه خراب چنه ام هیم بکن باشتر نبی بله اول گلی سلاوه خو مدنی و راجع دشینه او جی برای ویجی گلک گلکی هجابون جوانن هجابون تشتا طلبه میجیبین جمعی درس داندن واجی شویدیجی شماره پیام شانده بی خودش راضی به سلاواجی لوا دکنه aslında o şumara cezirele minaki gelik mühime. Çünkü hem de için perverde de ci. Yani mektebe de ci per baş. Fen Pir lisesi serkefti bulmam usta yani. Fen lisesi cezire fen lisesi de dokhine broyevi. Hem talebe fen lisesi hem nuhu pişti medeni ev rabi. Hat ev nuhu anson beriyonu dese rojoji bebi ana galadun dünya şampiyonu. Bir önce Avrupa şampiyonası da bebi serkefti bi. Perverde az benkadi mamustajin koştağılı gerek tetiş nebin alternatif o edildi. Perverde şuad ve c şuadda devam beki ve tanıştı ve amcar bir sosyal aktivite. Ve yak jvoji tanıştı hep ki kevej dela tişte ne başda. Valla bin gerek tiştik mühime. Yani tuj deste bir derhi mamustaji gelik spahi ku tuj deste bir derhi tu çebi ki şunu veda. Ve hedi yak bir cehe yak bir ki hatta tışta ne baş yani şeme ne çeservan tişteydi ne? Bale hingot şmendici çebe heger tu avci ser axaftine diso te ser diyalog umru ser zoru ke mru ha hingot diyalog umru zede be hingot mru bazone ki devet tiştik ne başı zoru ke mru ya zoru ke galatiya bikine ne mümkün nekin mru maalme mru derse dedi mru perverde dedi o tabii ki kemasiya dedi mru o neşbine veke mazın ki او زارو که تو معلمی غلطی‌ها بکی نهم شو به غلطی پیش بچون نابه yani yani اوقا حتی غلطی نچه بجی یا راستی جه نگیره yani دوی یا راستی وی قاصد حتی قرانه به حتی قرانه به آوانا mesela tecrübeyi evez bağırım yani devim hint stajı tecrübe bkin ama işte vakti me pir hindik maaşı beru az tfazmene kan bahsa dublaj bkin me dublaj bir şekilde parşış kari dublajı geleki hejaya biyamen insan gelek ne zanı mesela reklamada dünüçyanda televizyonda bir taybetiyim denge pir tiştadı bizim ne usta lev kari ki çavayım ama istemem pir valla karaki baş az bu kay lestikvaniye dublajvani az hastikim jber ku
جا یک خویات که یکی دنه تو بدنگی خود توی آوات کی مثلا به دنگه کسکی altan erkekli aktör ekibi min Türkiye'de ye heri peşketi yek jwan ewe altan erkekli mesela ejle istikvanı mı denk davi kesi de TRT Kurdi da ew kes bedenge min peyve u jbum baxtawariye ki juda eşwe jehel taxa evindaran nefsa taxa evindara ama kareki ne esaneci de tecrübe merv hebe mesela az bejim gava min nu dest dublajvaniye kir belgesele kenif saate bu من 4 ساعت دا خلاص کراو نيف ساعت دي 4 ساعت انا مثلا زحمه نظام تجربتنا يا وك ما مستقو مرف خلتي تكيت كه هدي اندبه انا مثلا منير جسري دست بيت حتى داوي از باور منزان رولي خاص جراني سريه ناف ساعت نيف 2 ساعت من وي خلاص كش خور فيلم جو 2 ساعت در باست به راستش خو بشك 2 ساعت ام براستي جاب هيسكي يعني شابجم از انا چي بجم از نكارم تعريفكم دبي مرف بيجي اما خوش از هیوید کم یک بخوازن دوبلاژوانی جی بلا بکن بلا نترسن ایلا مر پیش دکه مثلا گوا دما TRT کردی دا reklam ekici mi denk dabi reklama az bernav beje dibe bu reklam ne markaya ke usapır mezim her en bej az ne bejim gavet çek bu mugon zam çe yani navi ütüşte nav ne yani jiber ko emni karım bejim ve TRT kurdi bejim başı ki aşkili mesela bir tenego bu ya çok hoş bu ya mu kurdi go yani ber ertişti jiber ku zamanı kurdi bu min denk day pır eskep hoş bu bu Allah Allah yani min bu kurdi reklam da ben ne mesela tabii mi go ve roja ki vere az kurdi az rabim az denk bidim reklam eki ve az lebinerim bakum televizyona nerin işte navi marka dert kevin yani az pır akbum kef hoş bu وز بحثا ویج دوبلاژوانی بکم یک و بخوازم بکن یان تکنیکه چاوا شیر به بکرتایی از بارم جلی استکوانی زحمت ترته بمن مجرباندنا که بچو چکر بو یان تشکلی و دنگی و کنی و گریه و نه وصاد به دوهان حمیه و هستی بده یعنی tabii او یک آدو دی ام بج مثلا به داره وقتی تا پرتنه مثلا ام بجن جبو من برنامه کی شرکن دبی آرام و وره ام بجن ناف ساعت یکو سیادا و بشکی تاخا evindara Münir o Muhtar Ehsan Bağveje. Gava tecrübe programı der ki hem kar paşmine hem evkudbe jiberwi dve merz zu xalas ke lestikvani ne usat provat ki yani gava dikişin her evji mühime gere dubara dörda ji perzede nebe ama vek dublajvani yani çünkü evleri pey xalas nabe şu xalas nabe. Şu henkesi pir bilez daxvin nusa mesela Münir ez bavarım temaşavanın ve zanın Münir ki jan karakteri brastici pir hem zut pey ve hem pir pey ve o Parijara به هرس دنگی و آنها نه نرمال آباد پیوه. لسرف داخل. ایجا مر براستیج دوسته tabii هم نابردن falan. Teknik ayız bej mesela am dikevin stüdyoya lüve senaryo heye. Senaryo tedesete tabii beri kutubu pevi tçaveki pedixi yani tzani ev hevokçiye ev çiye yani çi xwazatçı bebeje. Te ev hesavi hindiki dura ekran ekiye. Tele neri ara çaveki tele senaryo çaveki te ambejin Münire ekranı le devi uye mesela debeje asbiat mezen nişanı tabedim le devje verdim ben le seknanın neki şey bu ya gerek hatta juije hebe tele neri debeje asbiat mezen nişanı tabedim le dur azinizde top ki nabe ben kar yani bu kone şu ve hareket nabe في هنش لیستی زحمت tire mesela listikvani çavayet replike hoş verdi ki kamera dve sevdoyek despetke tüdleyzi خلاص ev yani kontrol gele هم کنترل dugoyete da okey berbuk heye peyvamanjiye mesela ek Türkiye tu dbihizi jibu tu timing'e te rast çebki peyvate jiyevi ne dereştir be dinavera da awlkut sekneti jdur bi sekini o adu diyaji em bejin leistikvani em bejin zlam xemgin bet xemgin ya gerek nişan bidi bikemet bikeni an dar nişkavala mesela بکنdik yani ha gerek tüyücü ki yani bana brastici dublajvani leistikvani dali tekniki de zahmettir ama leistikvani dali bengeh da ji dublajvani zahmettir ev perverdehiyawi jiber ku vakti tezede heye tutkari biki jiber vakt keme dublajvani ji leistikvani zahmettir ez va bejim باشه و دمیز بیجم وقتی ما هندک مجبور و کسی گوتنه وی داوی بستیم باشه مسترانه که بخدیم ما مثل گرک سپاس کم جبو آگاهی وی هجا کن حتی ورهاتن مالوابا صاحب سپاس کم برا تماشاوانی من تجارج بیر نکن گوری زانسته برا هرن
برا زاروکی خو ناس بکن و برا داخوازیه وان ناس بکن گوری ویا تست و انوانتری هرن و هر زاروک نه مجبور به ماموسته کانه به هنرمند جی کانه به تشتکی دین جی برا بنده بسکنن ایم گوری امکان خو گوری آبوری خو تشتا بدن زاروکی خو و ای چو درباس بو زاروک مثلا نوت باش آنین درباس بو چو برا پیشیا خو بنرن گوری ویا پیران پروگرامه که چه بکن گوری ویا رهبری زاروک خو رهبری بدن زاروکی خو İnşallah bejin Abdülbaki Ural mamuste Malata ve ji bo agahiye heja Gelek vakteri keyfim me var nekirli ancak em gelek xoş bi gelek mehvan meci gelek insana kıymet bin hun ji wele gelek keyfa me rahat programı ra medve az wele hen suramane xoye wele mehemen az wele kurt bejim bi kurtar. بلو تجن نترسن بلو بزانن کی هر وقت هیا خوا بگهورن خوا دیسو بین سری دیسو تکارن خوا آواب کن هن طلبه تابی نهو بلکی خوازی نزدیک سناو پروگرامک دی چه بیا امسر و با آخوینا Elbette ma azmun adajı em bernameyi usa çetkin inşallah carek de mi bağlı. خود هز بکی چونگو او یونیورسیته یعنی زانگه یت کفن سناو و دا گلک هیویاجش مهنه گلک تکنیکی و ایشی هنه گلک سخنتي هنا تشوفوا الطلبه زيدنا يجي هالبجارتن كامن لما جالك زحمتها السلافي خوش حميك كثير دشينم ان شاء الله فايدك يوم ضابوا وأز مالا هوا جالك سباز Hem spaskin beri o aram kılavuz rastez gerek spaskin gerek karakteri de hene navi hem yazne bejim ez bağırım iroj bo gerek juanan te gerek tişten hoş gotin o kişire ke davet el juana çid bej. Ez bêjim yani ji bo ez hem ji bo civana hem ji bo dêbawazê çend gotina bêjim ji bo civana ez bêjim tu car dilê xwe netirsînin bila di dilê wan de çi hebe bila pişt bisekinin helbet bira alîkariya dêbavê xwe jî bixwazin çünkü ji ber çê carna meriv xeletî dike haya meriv jê tune meriv xeletî dike an nakê an rêya ku meriv têda çe xelet an nexelete bi wî aliyê bila alîkarî ji dêbavê xwe bixwazin û bila li dû xiyalê xwe herin devje bernedin merv serkeftin serkeftina yek û merv herî jê hez dike li tu welatekî li tu derekî bihêsanî nabe îlla zehmetî gelek gelek kene ama bila dilê xwe fireh bigirin piştî zehmetiya her gav rojên xweş tê Neyse pişti hoş. merv digêje xiyalê xwe û ji bo dê bavajê ez dixwazim tiştek bêjim bila baweriya wan bi zariya wan hebe û bila zariyê xwe netengîjînin yani وقت خاص کی بره ما بحث کرد با ماموستای ما هیجان را یعنی بلا نه رأی که آن رأی کد سری وان داد تنه بلا و تنه نشانه و ندن بلا هری کیم سری نشانه زاری خوب دن بیجه ev هیا گرچه ev جمعه سه و ده باشتره اما هم بیجه نگور یک سه باشتره Yani her iki asiyam بدن اوجی baş. tabii o bela hani kitiş جوان را بهیلن Bir yarı var. از کرنا خو کیم نکن باور بلا زاری وان هیس بکن کو باوریا دی باوی وان جی وان هیا ev جبو بخو باور بونه گاوه کی پر مزنه Rastı. گاوه ev هبن از Her نباورم girin gevez bağır. از نباورم yani زارو بسر نکوین و گوتنه کی دیجی از بیجم نزی 15 سال زیادتر از TRT Kürdiye باوی کی گریدانم هیا اما ev ایرو از جرا که مزاتن بو میوانه که پروگرام Hem gerek keyif hoş bun. از gerek که خوش بوم والله جدل بیجم İnşallah disam hev bibinin. İnşallah. Ji bo ve germahiye ji bo ve alaqada ji dil jê spas dikim. Hem spas dikin. û saeta we hemiya xweş û ez dixwazim ji vir ji malbata xwe re jî silavekê bişînim. Keça min Deniz Asmîne û Diyawê Dîla. Ez silavê hezê xwe ji wan re dişînim. Hemû malbata xwe re dişînim. Ji temaşevanê xwe re dişînim. û mala we hemiya ava. Mala te jî ava, saeta te jî xweş. Em jî silavê xwe ji malbata te re jî dişînin.